Whatapu ke a whio tua mawhiho tau roto tonga. Whatapu ke ne a whio tau whahau tupo wono. Whatapu e ni ke tahine kuini ka ma whare muhe ofu. Whatapu ke prinis kalauni tupo toa. Hoi ke whanua. Whatapu ke kautaki loto. Pea te whatapu ke ngahi whaamiri tonga ko toa pehe whanuani. Kai tarangata hei te au ta whakitua mamau atu. Kai tā mua ke whahako atu e Polokalama, tala noa, ai potu ngā au e whanua, savea, palani ka maa e ngahi kolo whaina tula. Ko e Polokalama ko whakawike ai potu ngā au e, ai mahu inga ia ki he potu ngā au e, ke whaihe peho na whatongia, ke talaki atu ke kakai e whanua whekau aki mo i whonga ngā aue o whai e potu ngā aue whekau aki mo e tau koloa mahuinga koni ko e kere kere. Pe he pongpongine o ko hene ai pia mo e taki ngā aue ka mua tani a kula ka pe he ka Whiripenau ko e tare ki tare ore o e waa whaile sita e potu ngā aue. O mauhene pe ke mau tātā no atu e ngahi whatongia pēo tō ke whahauko atu ke mea he kai whanua pa i ngata i ko i ngai whatongia o tūtū ni i he lao whekau aku pa i whatongia koe nuku mau whai. I e pongpongini o ku mau omi ai e ka venga koe ni whekau aki mo e tala noa o e hoko ea. Pea koe wharea e taha koe tuku whaholo. Tala noa ke tuku whaholo o e kere ngai whaamiri whekau aki mo e kola mauinga koe ni koe kere. Ko e tānoa koe ke hoko ea o ku wanga maheni aki pē he whatohi i he lao kere pa mo konistu tone tonga. Ko e tamatangata lahi taha ko ea ia ki he koloa koe ni o ku lau ko e tuku whaholo. Pea ko kai ngata i o ku ai mo ngai whatohi pa ku ai rewa mo ngai whonga ngā ue. Kai whamanata pe he kai whanua ko tānoa koe ni ke hoko ea uhinga pē ki ngahi api ku ore sita. Ko e tānoa ke hoko ea, ko e tānoa ke ngahi api ku ore sita. Ue e hoko ea, ue e teveni ku hūmai e whakaui tau, e teveni ku hūmai e whakatamai mate, teveni ku hūmai e whakatalasiti. Ko e ngahi ngā ue ko toa koe ni, o ku mātunga pē e ngahi api ku ore sita. O ku reko te he potu ngā ue, pea au ku mahau inga, ka whaiwhai nge ku iahe hangai ta whaake hangai koe pekia e mau api ku hūmai ea, ai e uitou. E ka iahe taimini ko pekia uitou ku hūmai ea. E ka paurewa o ku i kai ke iaha ea. O taimi ia ka pau iaha tama whiwhine i he whanau o teke maari o hūmai whatamai mate. E ka pau e pekia e mau api o kei iaha, o kei si au, kei ike e whanau ai foha ea o iai rewa e la kanga kei koe whakatalasiti. Aia koe ngahi ngā au e ia ko tūtuni he lao e tanera kura ka maa Whiripe. Whekau aki mo e mea maho inga koe koe kere. Ko loto pe mua ke u tau whaipe pua he tau taha noa, tau laki taha noa pe mua i he maho inga koe ne hoko ea. Ki whamatala mai nge Whiripe, ki he whoka ngau e ko mu whai, e taime ko mo whamatala ai ke kai ai hoko ea. Kei ngata pe i he whohalahi, ka pau ia hane whiri, pe ko pekia e o ka kia hano ea, ko hae rewa e mea whikawa me toinga whanau e whaamita tau pe. Tua toi whiri pukawa. Malo Bitson, ia ko kore pe ke ungau e pe tala whakatapukato na ki os whakamata ake tau ni Polokalamani. Tupe mo ke mo tuani ke o atu pe ha tau tala noa whekau aki pe mo e mea koe ko ke whatu mai ke tau tala noa ke hai pongpongini ai hoko ea pe koe riu ea. Ai au piai ngahi makatu unga ai tau te whito ki taimi ko o ku te hawai o fuakawa ea ki ha api o ku te ea ki ai. Tau te whito pen ki ngahi apkoro mo ap tuku hau. Koe mga tuunga whoki o e te
lava ke te fuakawa ea ki ha api o ka pau na ere sita api ko ia. Ka pau rewa na ere sita api ko ia e lava re vaia ke tauhi a ke tuku whakahoro whakawhamiri ke api ka e fōu pe i he ngai magatu unga ko ia e ea. Ka pau rewa ko e ea koe ki ha api kolo pe api tuku hau o ku mau ngau e api peo ni whakahoko ke kakai ai ngai magatu unga pia mohono ngahi mea o fie mau ke te ulak whai mai ki mua pia te toki whakakakato mai ka lava ke prosesi ake ai ngā au e ko ia. Ai a koe ka pau rewa e mate ai mau api tau pe he pe ka pau koe tangata e ki ka malolo ai tangata e ki o ku la whatai mlahi o ku la riu ki he uitou pe koe pe he uitou pe koe whae ia pe koe maria o tangata e ki ka koe ne riu koe ki he uitou ko pau rewa ki hau e uitou mo no ngahi mea ku fie mau. Ko mea ku whe mau lahi taha ki ai, ke hau e uitou, pia moe fuakawa, pia moe tohi mate, o tangata eiki. Ko hoko ki ai, o ki ai e fōmu, o whakafono, me he ofisi, ko fōmu fuakawa e ai. Ko fōmu ko ia te ke whakafono, o alo mo ia ke whakamau anga, o fuakawa i ko ia e whaia i whakamau anga. Pia koe osi ko ia, Pake hao rewa moe fōmu ko ia whakataha, pia moe tohi mate o takata e ki, ka wat ki ai, pia moe tohi mari, ai uitou moe tangata e ki. Pia o ku mautoe ngā au e ake tai nimi, ke toe lahi ke whainga ke whakapapau i au pito, ke hao moe malu, ai ngā au e ko ia ko whai. O ku toe whi mau rewa ke toe ai mai moa toe ki pou pou, me society ka wai mo family ka pau e o mai e tohi pou mai ai whanau e wi tau to ton wen e ka inga o ku ngari whakahela pe ai ngā wen ka koe taha ni ngai whonga mau fuwhie mau au pito koe makatu ngai ni koe si o eni ki e malu mo e hao aho mo koloa koe au mau tau koe kere kere. Kua mau osi whetaulaki he ofisi, mo ngai palo parema, kua tawao ki hakuonga, kua tae ufi kaka, kua kai ki to e lava, lau o iri fia, kua da uo mai o whai ngai fuakawa loi, ka au hoko ai e palo parema a mui, i toki hau e toko tāto tonu, kua hoko ai palo parema. Ka kua uhi ngai e mea mau to e whei ngai ki to e tāna ki atu moha ngai mea. Ke lava pe ke whakapapau ko e toko taha to tonu e ni o kwao. Ka sai, ko e uitou ia. Ka paurewa ko ririu e api ke uitou, pe ko hoko sia mo tai marolo e uitou. E haurewa e ea, ko e ea, ko e tamatangata lahi taha. O whai e ne fuakawa. Pa ko ne fuakawa e anga pehenia. E fie maurewa ke hau mo e tohi mate, pe hau o toi whakafono, pe a moe fōm fuakawa i he ofisi, pe a osiko ia e mai mohono tohi tau, ke whakapapau, ko tama ko ia, ko whakamari. Pe a kohono ua, o mau toi tāna kia kia he tainim, e fie mau ma toi tohi, pou mai, ke tau toi whakapapau i au pito, ko e ea to tonu en ki he api. E whi maurewa pe a moha tohi, ai whangatehi nā, pe koa whangatu whaapsine to tonu, o e ea, ke nau support mai, pe pou mai, ko e ea to tonu en ki a kolo, pe koa aptuku hau o hau ki ai. E kaurere au pito ka pai to o mai moha tohi me o fisa kolo, tohi me takilo tu, ke whakapaha pau i pe whakamahino au pito, ko e ea mo o nie. Ho e mo tau ka inga, ko e tau ko mariwa tu, o ke whakatonton po au ke ahoni, ko e o mai o fuakawa e aloi, ki e api. Pia makatu ungai, mautoeanga he taoni, o tāna ki atu e ngai mea ko e ni, ke toe whakapapau ia, o tau wao mai ki a taimi,
o lahe tau ngai fie mau, lahe hori. Ka koe ke tau te tauhi ai, ke to tonu, mo tau ke tau ngau e. Ko iai ai ngai mea o mau toi whakalahi atu ke mou tānaki mai, ki whakahoko aki hari liu o ha fuakawa ea. Ka i e taimi ta tau pe o e mo tau ka inga, koe fuakawa ea ia ai whakalahi me ui tau. O iai mua tu unga whamiri, o ku tau ngau e aki ai mea koe whakatamai mate. Koe whakatamai mate, o tau ngau e aki re waia ki hao mātua, o iai hana kere kere, pe aku na hala nau ha whatangata. Koe taimi ko hala ia whatangata ka koe whanau fi fine pe. E lava pe a hou e kwa fine ko iau whakatamai mate, i taimi ko malolo ai a tata iki, whataha mo fine e. Ka koe whakatamai mate, e whakahoko pe a ki nau tolu e kwa fine ka uti kai ki mau uspaniti. Ka koe taimi pe ko mo mau uspaniti ai, e osirewa pe ngata a taimi whakatamai mate. Ka koe whakatamai mate, o koe aku pe moe ke ofisi, koe pe hono ngai form, hono ngai tohi o fie mau ke whakato aku. Koe whonga ia ki ha tonga bātua, o kai ke ai haana whanau. Koe, ai rewa me whonga taha, whonga ia ke ngāhi riu pe niu kawai whakatala siti. Koe whakatala siti ka pae au rewa ki ha taimi ko ai ke riu e apini ki ha ea. Ka aku kei tau si e ea, e lava pe ha toko taha tonu, koe tamai, pe koe tau te hina tamai, o hau o whakatala siti ai apiki e ea, ka ua rewa ko hoko sia hano tau whakalao. Ka koe taimi pe koe ko hoko sia hano tau whakalao, o whai tohu mai rewa, o mai e ne tohi tau, pe a kanseri rewa e whakatala siti, ka liriu e apini ki e ea, he kuo hoko sia a hono tau whakalao. O te ai pe hou eik mo tau ka inga, na e kamatain me taime COVID-19, na e atape ki ke tā telefon mai ka rekoti, pe ko ho e-mail mai ka e pau pe ke mau he potu ngā ue. I taimi ko whai mai ai ha o fuakawa. Ka pau o ke whaina tāmbak, pe ko ke he otu muri, pe ke tuku waka ia wheitu. I he fwoi taimen ko tau turi ai ke tau whakahoko ai ngā weni, i he loto i tau e taha pe ko mahina ko ia e taha ua. Pea makatu unga re vai ke whakaatai, nei whakaatai e pot ngā ue, ke telefoni mai pe, o whakahoko mai ka rekoti e pot ngā ue. Whakataha, pea pa ko ho e-maili mai. Ka koe ngai whaunga pe ia na mauto e whei ngange. Ke lava pe ke puke aki ai ngā ue. Ka ke, ko ke whai mai ha whetu utaki, ka mau rekoti, ka ke toki whakakato mai a mui, ai ngai fie mau, o ngā toki meni ko e whai aki a ngā ue, ki honori riu ki a te koe ai api. Pea koe ngāhi te whtoi, riu ia e whā e tolu, o kua utuku atu, a ia, o ku ngā ue aki ia ke ngāhi api ko re sita, pe tuku whakaholo ai ia whā miri. Ka kua pe ke ngata moai sione ka, kua te whaiga maari eri. Maloa wito Filipe e whamatala ko ke whai whikau aki mo ngai whonga ngā ue o ngā ue aki ki hono e kei e te totonu ke whakatu whakaholo ke koloa konu ke kere. Ai gana lawa ka Filipe ko e hokoko ea, ko e whakauitou, ko e whakatamai mate, pe me whakatala siti. E Daniela, o e tāwhoke e mea o ku whetoo aki ai e ngai maurahi. Whekau aki pia mo e tala noa koini ki he hoko hoko ea. Ko e anga mahi ni whokia ko e lahi taha pe ko ea ia. Pia ka pau ue rewa hano ngahi u nau ona, o ka pau u ke iai ha whanau, ai ea. Ko pau rewa ke kumi pe ko whea ea totonu. Ko e hae tutu uni tala noa ai lao, whekau aki mo ngahi keisi pe ni Daniel. O te sene, mai repa ko kore peke hufanga ngai tala whakatapu ki toa peku.
Toto atu me he whare whakamafola rea mo atani. Ka e atama mo tuani ke ka watu he tariwhehui mo tawa noa koia hauani. Ake koe whehui koia ku tuku mai koe hoko ea e. O ku haia i he kupu walua koia lao kere kere. Pe koe konga lahi ene o si lawe at ki ai a Filipinau. Ia koe pekia peha mau api o ku raki ange whanga maari ki whohalahi. Tu ke heni ka pau koe ke hawi tō. Alpe e ake whohalahi. Pea ka pau ku os pekia e whohalahi alke whoha koe e whohalahi koe mokapuna. Pea ka pau ku keke ai ha mokopuna. Pea au whoho ke hake rewa ki he whoha whika ua. Pea hoko he ngahi whoha. Aia ko e hoko whika he ngahi whoha whika ua. O ko ari whika ko no whoha alahi. Pea ke kia hane whoha ia ana, whoho ke hake rewa ki toko ua whika tolu. O ko hoko mai ngahi toko ua. Pea ka pare o ke te aha ngahi toko ua, moha nao ngahi whoha hano hako. Pea ko whoki rewa ki toko ua ko e tamai. E toko taha koe hana koe mau api. O hau he tama e toko ua hoko, pia mohono whoha, paka ke kiahan, o ka pau ke kiahan e whoha, pia te whoki hake. Ka hoko pehepe hangi kone hoko he rak tamai. He raki, he toko taha koe hana e mau api. Aia, i hoko pehepe, kai tangata o osi, pa ke te aha taha kulau rewa ia, ke te aha ea. Pe whoki rewa ai, taimia kou tau pehe ai, o whoki ai ai api ke mautofia, ko ngai koe ke te aha tangata ia, ke hoko koha ea, ke hoko ai ai. Ai tuk whaholo o api koe ia. Ko mako e whakaiki koe ki he witou, ne lawe kai a Filipe, kia pehe ki he whakatamai mate. Ka koe mo e mea maari e taha sione, o ku tau o se whea mai ka he mahai mahinani kakatuku o si. Ai, o kia ipe ea, kau kei mo ui mo wito. Ai koe taim ko ku o ku owai koe ai mahina koe taha ua. Pea ku mahino i he fo i e tu koe ni kuai ki matunga tamaki he lao. O koe ke lava o kakato. Ke ni hanga hulu i to tonu mai ai to tonu a witou, paka to tonu a ea, he taim ku o se mai na tahawa. Na e lawe kia Filipe o ku, ne whakaatara pe he minista whanua ku malolo. E ngahi le sita tō mui ko i he, e ngahi eke tō mui ko he osko ai mai na tahawa, makatunga pe he COVID. Ka koe e fwoi makatunga lere i e ta, koe mo ngaloa. Koe keke ilo ki he lao. Pai e te tawala rewa pe he, te tau whoki ki he ngai tō wholofola hatui, koe uhinga pe koe tau masiva ai, he tau kakai, koe masiva ilo. Ka ku kau e masiva ilo ia ki he lao, kere kere, e fu masiva ia ku, o ku la. Ianga koe e tau wakai, me wakai e motuani, e sio koe he ngai hoha koe kakai, koe masiva ilo he lao kere kere. Pea toko lahi taha o kou tui o e tō mui e nao mai ko eke nao kere. Pea whakahoko atu he kaunga ue. I e kupu ko ia o pehe ko ku osmore api ia ko ngako mahina e. Ku os mahina taha ua. Kau e he ngahi whakarea mamahi a pito. Tau whakahape tau pokaama ko tō ape. Ke te mea atu, ko te lava atu ki he api ngā ue mau kere ke ngā ue whonua. O te pihe ko pot ngawe ni wai mo ne lau ni malu e to tonu e tangata i whonua no kekere o whahoko mai me ka ofisa pot ngawe po more ho apia ke ki mau hoto mana wa i he taim ko ia whahoko mai ko more o tonga pe e te kei tau turere i pe hoto api whai e ngai whatongia e kolo fua e ngai kawenga e ho eki pe a ku talamai ia ko ngā pe ko te masiva ilo ki lao kere kere. Os mahen taha wak
was fokia o fa ngata ola ko fa ta no kana tol no fa to o se ta anima ai mate ia tok mana tu hake o ku ne ke na to ia o ai o eke api ke hoko ia pe au tau pe he ko ngai fulanga ne fa ya fa hoko fa ki fa ameriko ia ia na o api e lava pe ia o fa foki automatiki pe ia foi a pe ia ne tok mahino ke te ia ai lao ke o ostu mai tawa pa mole pa foke api ai he vakaya motuani ke lao ko ni wa ki kupu ak fe mau ke fa no ki mona mon nga ke hulu mai i he lao ke po ka tutu ni ngawe mal lao ke ki hono ngawe ai kupu ko ia ni tala mai o foke ai aptu fa lo ia ke mau to fia hiri pe mai na tahaua ni a mate ko ia ai to ta ko na mau api ko me ko ton ko ke tau te vakai ki ai ko pe ko o ku mate ko to ta ko ni o te ke i lo ia he ministafo no pa te ke i lo ia he to hire sita ko ia o kere ko mate to ta ko ni la ve mate ko ni o va ta wa noa se ai pe ke spe ko ang fokava ea porque focava com mate a toda aí o se dava no imuri ka ku pau nau focava mai leva mo toda que algo api ka ngai focava pe porque mai to mate ka i he time tatau o ku tau sia tu leva na ke ko hinga na ke mo ui ai a necessita ko ni e hingoa ko ni to le sita por na we he ne te ke ma to mate ta ku ke ma u be to ta ko ni neo ne mate ai api ko nga ke mo u no hinwa i to resita o bi ma fai a ministafo no o ministafo no o ku ni ma fai ke to ha hinwa me to resita ka ke ne lava ke to ha hinwa ka leva ku fotu wat ha to mate ko resita i he tau famau anga ko itonga porque tau office resita ko itonga ki hono lesitai hatokota ku ospekia. Ka pau pekia I muri wai tutu ni fika fitu ko ia lao ki lesita ai mate mo mari mo fare I o ne fraiki ki ai fonga ki hono frahuang ato mate muri ke liriu ke to mate tonga ko ia o fotu ange por ngai fonwa o tokto ke hingwa peto ki fai aki ai lao ko pehe ko ma o he minister fonwa ai tala mo faka mo oni ko mate to ta ko ni pe neongo ne mate heta wa no ko si o ku ta unai pe to tonu nai ke ta ulau e mahina ta wa mi heta wa no ko si e time ko ne mate ai pe o ton ke to ki lau he time ko mea e minister fonua mea e to resisita kere ko e fonua ko pekia to ta ko ni I loto ko pekia to ta ko ni e a ko ni te toki lau le vai ai mahina tahawa ko nga ka angi ha fainga mari ai wito pe ko ia I faia e nau eke te akwai tai milahi ka pau e wito totonu pe ko e foha ea totonu o fai eke o pau ke na fainga mari ke na o mai o kai me fanga toko ai ea pe ai una ke no fitonga ni o kai me fanga tehina e to ta kana mo api e lava ke alga e a ko nga ka kato a e tau nga wi a lao kere porque kupu valua ko ni la kere pe tau behere va o tau muy pau ke ai pa I time da tau behere va o ma ai to tono tanga tai fonu atonga I lao kere pe kwang I lao kere o malu ki na to aya ko na fakau ai motuani I tau mu ka lao I malu I tau tonu pero pa hore ba te ta fotu ngai ngawe ke more ngai api o hange ia tamu ala kere ia ki ne to ton ka mau api ko to ton kai tonga aya I fa ka mo tuan ka pa tamu ala ko ta be ki malu ia ton ai to ta tonga o tau ki tau fa hinga ile re ku valu wa ke o ai more ai tu fra holo me family ka avebe ka kumi ai tangata ea hoko to tonu ke api
pe ko mo ko puna ko whanau e whangatokoua ko tokoua pe e mau apko ko pe kia o hoko ai ko na whanau ka rewa ke mau hatangata taka ikai ke mau pe rau toki whakahauko rewa tutuni totonu ko fokia ki he fokia ki mau tofia aia o tau whakaamu ki tau whakahungai e lao kere ko lao ukai ki hanga o whakamoreki ai totonu ai tu whahaulo ka ko lao o hanga malu ai totonu ko ia ai tu whahaulo mahalo ko me alahia ko tanoa ki ai sinereki ki hoko ea ka ko tuibe ko me agoni ko ta kakato koni ai hono whakaino no mahe lao hono ngau ai kupu valua ko ia lao kere o ku ai ai family to la to ngadi na ma lave ai wai mo ka wito to la o ku nau fihi ai pe tau pe ki tau ki fotu tu wat ha ki kupu tutuni e lao kere ke na whaino hino to tonu mai ai taimi ko ia o to la wai en mahina tahawa na ku nga ka pa ai he taimi ula he ngai apia ko more o tu e lue ka kai tonga ni hala ko nga ko fo i ta mahino koni ko ki fo i avanga ta maki koni la ke kere wa ke ne hulu to tonu mai ai taimi ko kamata ia e taimi to i lo he mista fonua ai mate ka pa to ki le mista fonua ta tolu o ku fea nai pe o ku tu foto fatau nai ki he whahoko ea po wito ki nau toki iloha ke pe ua ose ta uia e ua pe tole na nofe a pi ne teki na ona to eke ai whakawito eke ea ta more rewa e a pi ia ta whikau rewa ke na lui hala o tui ko e whamasiwa lahi eni pe aku ikai ke whianga hangai eni ia mo whakaamu ai ulaki ono pe mo whakaamu ko ia ai hatui ke ako i tau kakai e masiva pe tau kakai he tai ilo pe ko anga ia e vakai e motuan pe aku e fai fotutu ki hono fotu ata ki tutuni mono ki pureanga kai lava ki fano tala nga e foi la ko ni ko ilo pe la vea lo pe nga tafaki la vea tafaki ni ka matofia ia nga pe ngai whakaam keke ka pau te tau nofo ki he tamu a te fito mo te fito i tui na e uhi ngai hono fatu a lao kere ke malu ia e takata i tonga mo e tuk whakaholo ai kere i he family mo e hako i tangata po tu te ton ki whakatau si olahi ki ai ka kamatare ki whakaton tonu i tau ngai whai tutun ko whai ofisi kai time te tau whakaton mo tau whare ia kot ngawe ki kakai i wate tau whare more nau api ka tau kumi ki nau kei toton pau pe guai nau kei pikinga ki api tu whahalo koto api ka koe tu whahalo to i kumi ki ai ki arewa ku os ka tu whakahoko whakafoki ki he mautofia mahalo ko e mia bete u whi tala noa ki hoko e a sione kako kona tolu kuk whi ilo ki ai ta mulau pe ai kupu valua ko ia o lao kere pe ka ngai fiu ia pa moto tok o mai ia hitam ko te tau tala ngai a pongpongi i ngalo ia me fm 1.5 malo sen malo bito Daniel i famatala ko ke fai pe ku hange ko e faha ko ke fai e hoko ia o lahi foki ai ngai fai ngata hoko ngai family he taimi ko na fai e koe fai tutu ni o mamao me tutu ni koe e lao. Koe tutu ni koe e lao whika waka mo hoko ko ea ka pau koe whanau tangata. Whanau koe whanau tangata toko tolu koe toko wha. Koe tutu ni koe e lao ka pekia e mau api e paureo ke whai ngā au koe fuakawa e uitou o liriu e uitou. Te ka paureo e pekia e uitou fai rewa he ea no whatongia koe fuakawa ke ririu mai ki a te ia. Paka taimi ko whai a koe ririu koe ki ai pia pauku ia hane whanau e whanonga rewa e tu whaholo i whanau koe ea. Hango whahaa koe whai ka pauku arifo koe ia ea koe ia whanau ia ea.
ka koe whika ua mo whika tolu mo whika wha, koe kau ea kotoa mai ia ki koloa koe ni, o uai koe ni koe ai whoha ea. Aia koe ne hala koe ai ea i he hano whoha, ka ia taimu e pekia ai, e paureo ke whakawa hano te hina hoko, ki koloa koe ni koe kere kere. Pia ka paurewa, e whakawa te hina hoko ia iloha ke ia ko si hano api ona. Ai mahino rewa e unu rewa ai te hina hoko ia ki ta waki, o si ai o spa ia, o si hano api ona. Hoko hifu ke te hina hoko. Ai e hoko pehe pe, ka o rewa pe ke whakapau o kai ke iai, te iai hata, ia nau dore renda mai uia hano api. Ia ka pau e au rifo unau hala koto hai api. Pe hange ke whahoa kona ke whai, e ngata rewa ai laine whanau. E whoki rewa ki o runga ke laine koe o mau api, o kui, pe koe tamai, o aru he laine te hina koe ia. Aia koe manu ia anga ia, o e tala noa koe ki koloa tu whaholo, o kai ke iaha taimia e osi ai. Hange koe whahoa na ke whai tani la kura, ko se o mai pe he lao ai whai ngā maari e ke ngai whamiri. Ke whai ai hana u ngā haue, ki koloa ko whinangalo e ne a whio ke ama nau tolu, ke koe lau maari e rea hou e ki ke nau whaki mai ngai whamiri. Te ako mahu inga rewa, ai koloa ko ia, ke whanonga e tu whahoro. Koe whahoa ko na ke whai ane nai tanela whikawaki, koe whikaku moe lao kere kere, ki he taimi koe ni kou hokai pekia, o kututu uni he lao ia, o paureo ke whae e kei loto i he tau e taha. Koe taime ni koe o whaingata ai o whepaki ma ngai whamiri lahi ki tongani, pēr taku o pehe ko whare i nau tolu ko tō mui pe koe tau e taha ko tu whatau whare ko more koro ai. Kai whewhe e tuku whahoro. Ai mahu inga koe tuku whahoro. Ko tui ko lao ko ni ko ke tu whaholo o hanga he lao ko ia pou ke whanonga pe apiresita i he tu whaholo. Ko apiresita e whatongia ko te peki e ho peko e mau api ia. Ka kai ke whai loto e tau e taha. Hangi ke whahau ku whai. O iei rewa ai e mea e koko mai ai. Kana e lawe ki mua e tau polokalama mua na e ministana ne hanga o hake mea ko ia. Na o se tau e taha ia, toki whai e, toki whaha e ke epe ko tala rewa ko more api. Ka tutu ni e ministā whanua, kumi ke mau mai pe kei tohe hako. Pena e mau mai hako ia, ne o ko o se tau e taha. Anga ofa e ministā, o ne whuaki rewa e. Hange whahoa e, tani lao, ku tau o whina pe, tutu ni koe e lao, pe moe taha. Ke tau maru e ngahi u tawhaki kotoa. Ue tawhaki kau no pere, ue tawhaki kakai. Ka koutui, ke tokoni lahi e tālanga ku tau whai, me tala no ku tau whai, ke ne o mea hea whai whakau ke tau ngau e whakata, moe hou e ke whanua, moe kau mautowhia. Ke ua na hoko e lao, ke ne hangai o to, hatu whaholo ata. Pa kou whia lahi e tā noa he ahoni, e ku lahi au pito e ngahi mea au hoko, ihe talanoa kone kere tu whaholo. Ia e teime ni hia, o ku hanga he ofa. Hanga he ofa o veteki, ai nofo melino e ngai whamire ni, tala koe ofa, ka hiri koe au, whekei ke ia e whamiri, e ngai ofa ku whai he kau mau api. Ta whanata again, koe teimi kou koe moia koe e mau api, ka pau uiai hano foha pa hano ofe fine. Lahiange ai ofa koe ni koe e motu atangata ia i hene o ofe fine, ka koe ui tō koe hoa, o kulahange ne ofa anahe hano foha. Pa koe teimi kou koe i he mau api e koe e tamai. O peo ku furoto pe tamai ke ne lise api, ki hano ofe fine ha taulahi. Pea pekia ia. O kei mo ui e lisi koe ni. Koe taime e hoko koe whekei ke i ngai ofa koe ia. E kako e anga, kako whamuka e polokalama koe ni e tani a kura. Ke tau tala ke kai whanua.
o ia pe e fonga ke kau ke ea ko ne hau he taimi to ton o li liu e api li liu ki ai ka tuku li sige ke fonoa ai ko ka ngai e ko ha mai tanela e ngai ngau e tau fai e whakere kere he lahi ko e ngai palo parema ko ngai family e tala no e tu whaholo o e api le sita e ku iai e ngai u whahariu ngai o e ngai fononga o ne hangai o mau e no fomerino ko e family hangai ko tau ko ingoa ko e tau polo kalama o ku mahu inga ke fofola e fala tala tano e fa ngai family o na ngai loto fale ka lawa ke no fomerino e Filipe ko fonga ko na tano ke tanela o ko famu pe ke tau ausia tau ai mau inga koe ke tau whare e kakai whonua. Pai ngata ai hango whahoak whai koe si ou. Tene ngau e lewa he taimini ki hono whai haki ngau ke ki tokoni ki he lao ke ne hanga malui ai kolo koe me tu whahoro. Tala no mai pe te Filipe i he mau inga koe tu whahoro Filipe. Malo tu be mua ke whai atu pe hatau hoko atu pe tau popo ta noa e si o maari e au pito masi ono o fongi ake fo me ani o ku lahi ai ngahi ke spehen tau whetau laki mo he ngau anga ka kono hange koia kua ke whakamalanga i mai o totonu au pito ai fo i siu ko ni ke whahano tala noa te awat ke kau mau pawhai lao hano toi whakama ala ange ai foi i siu ko ni o ku tau nofo aki ai ospe tau e taha u foke api o ka pau ke ka ke te ngā uia ka koe taim ta tau ko wherewa tuku whakaholo ko wheu ia ko wherewa tuku whakaholo mo te tonu ai family ka pau ko tau whakakatangata ta sai ka pau te tau sio ke ngai ap tuku hau ke ngai ap tuku hau o tonga ni o tangata ko tui lahi ko osora wa te tau pe tofia pure ap tofia nope pe koe pe ka kai lahi e whonua o ke ahon o unau ke tau ki aki pe e whonua ko ia te kai kere sita ka unau ke opo ngau mo tau kia os mea pe ho wiki pe koe pe me ngai ap kore sita kai taim ta tau ko ngai ap ko lahi ko ngai ap kore sita ko os pe foi taimia foi pe ko o tau pai a koe taimi ai foi mahina taua to foi tata pe hange pe si o go me a ko ku fa no foi a ngau o ko ngoi au pito au fai na tai ka wa pe hange ke ka to ma ko more a pi ko o se ta hau ai mahina taua to ko tata o ku kau e rea ongo o ko ongo ma u fanga bata ko haongo meli e ki kau mau ati ka e tai da tau pe hange ko na ko lave mai ki ko valua o to tonu pe ke tau finga ka to fonga e hange ko rea ko ta fonga ki ko na panga mari e sai ki ma utofia e sai ki ka ka paureva te tau sio atu ko me ani e whakata whakita ai sai pa tu tau rewa ke whakangau ku lahi pe ngai mea ko tau whetau laki mo ia he ngau e a ngā ko ngai api eni ku lolo tonga pene nofo maa whanai ko talati o mo bore au pasi ka wange ko ho mea si o tau pe mahalo pe ke maf pe toto ma o lunga ke pa kalava pe maf ke matu ka popa ka je lau ka ku bahu inga au pito ke tau to si ofi whakale reipo tuk pe mua ke uki whakahoka te peki mea nei ki tau mia pe awa ne nai
Anga ko ne riu e asio ne. O ku rai pe nga yo ma fe hu. I te fuata ta ke. Ka pa e mate ta mai. Ka pau na os malolo ki mo e wito. O hau e ai. Ka pau na os bau api mo e ai. O hau le va e a loto. O fili fo ke e ai time tu pe. Loto e ai ki ala ko no fo ha o ne ki api ko o tambai. Ka ku te fa ki fa banat pe ke kakai. E hoko pe. Ai ka pai mate ta mai ko e a pe alwake. Ka pau le va kwa o sa ape e a ko no fo ha o na to alwake ki ai. Ki alu pe fo i se ini. Hange pe ko ku anti-clockwise o clockwise pe vilo. Vilo pe alu tamai ala pe fo to kala ke bo puna ke ape pe a. Ke to e fa mahino i pe ke kakai. E ka ke lava po puna alwake ke ape tamai. Ko fo ha e a alwake ki ai ka alwake po puna ke ape tamai. Malo ke ti fa mala ala pe a se ne ku fa pa. Malo abito Filipe e fa ke fai pe ku no fo e si eu fo ga ku e ne fo i se tesi de pe ai e mahuga ko malu ai tu fa ko tau ke de e fa no ai de ngau e po tu ngau e ko na ko ngala he ngau na ngau he mape ko nga hire ko ti ko e mape na vai ta hi va no futu ta va no nima nga hi ap tu ngau pa ko ngala he ngai to fi ai ko vai pe ia pa ficar pe ma to fi mo tolo ngau e o tau o fai mai ai so ko me ko fe me to que tau mala ai ai ficar pe ko que na no fota de sita o na Hawaii tu fa roi ko que na to ke na to lui ko me ko tau mala ai que o mai ko que le sita ko tai me ko ko ke le sita ai ko fe le va me ko o mahu inga ko fe tu ko maluange que tu falo ko fe kau ke na o no fo ngo e ai e ngai tau pa ke fo no apena ka ke na te kau na to fa no mai ke tau por kala ma mo be o inga ha fe kau be mo to tau le pe alo pe tu falo ya ko ka ko ni tau me da to lo malanga ia tu e maluange lao ke no tau ia ko tu falo ko ki lave mageta nela ke ki foi me ko ya fa mo mo e ki fi filho o kata mai i he tu foi foronga mai ko ya mau ta Malo vido sione ba me mari e ko fonga tavi kere o fai aki fisi ha mo fo aki be ki family ko e pe ke necesita kana opno do tau pa ya pe tau hi mo we ko ha lai ta ne ngo ba mo we pe ya e pa na no fo pe he pe na ka ku hange ko lau to fai e tau fi que aqui tem como necessita ko to la e ma to fi ai i to ngani ko anga ia tu hau ia o swa he be ngai family pa na tak ta ta i pe ona ngata anga ka ko que necessita e tu hau o tak ta fe longa ki pe hau pe ko hai ni mamalo ya fa ngo we a puria tu ia pa ko mai ta ma ko e ho ka te ngo we mo ta ko que hake ia nge ko pa madala ka fe mare be mo autofia ia he blava be mo ni ka nga fua i ka gai pe ko family ko ia o no lo to nga we pe pe ko fe ui fo ko hange ka te au ko nga fe ui pe sai i tawa ia i be ia pe ta to ria o ta necessita he tau ia va pa tau ia melino pe non ai ko pe ta au que necessita ka ta to ki fe fusi aqui e come hange ia o la fe fusi aqui ia ngai apigoni o necessita ki muri e ko ka kai ia necessita no fo muri ka ta ia te fa family to ngai fa ngalo bi ka ta muri wai e ka ta ma na ta he api to ngai pa na fai e fo ka venga go ia ke ma to fia pa ka fa be o fu fa no malo hata haia i muri wai ki me ma ka pa de ha ki ta ia to ko e tu hau pe ku kama tareva ki ta fa do ngai wai ki makuku i family pe ku na ferere ya ki na loto pa ku na
kamatare na o fa family ia o hai family ke ia fa ke ia pa hai ha ka ku natula pe ma go fe ui hanga tonu ke o mai zione pe ko ha ai vakai mo tu ani ke tau he necessita kere pe ha no vakai ki hono tu kwange ta pe ko fe ia naua pe ko ngo foi faunga pure i kere ko ni o tawange tu kwange pe kere ki ata mo fenga aki tahiva mo ho eki pe ko no ai o necessita pe toki fekihi aki ai familia magatunga pe i he kumi hatoton to ka ngai mono ia na sio kia ke na uma me api kaku ia foi me to o hake i he taimi kong tau te wakaio fia ke tuk whaharo, mea ngai ke koe ni. Wha ke whoki hono vei mau i koe ngai ap tuk hao. Pea ku toki whatonga he motu ani o koe e awa, pe ko whihalaki he whutungia pot ngā we. Pe wha akore mai koe a kau mau ap tuk hao ke vei mau i koe nau ngahi api. Pea ku whaipe hono vei mau i ofisi, pe whaka ngofua he minista, pa kamata reo ni tofi. Kamata reva ai momoi ia i he ngai foi vahe ko ia pe areva tala api pe areva resisita ka i re tu koe i he lao kere koe kore mai koe hataha moane aptu ku hau ke momoi ke vahe atu ia ke ano family pe vahe ki a kakai o mai koe ia o vei mau ke ave ke palani kolo ke nau sio pe tau ai anga tu e foi api ko ia pe ton ke vei mau pe kai faratau ke anga e tu ko ia ai toflolotonga pe ko vai kolo lolotonga anga e alfi fona ke hala anga tu ai kolo mo ata kai pe ai fakapas pe palan kolo to fokleva ke minista ke ne va hu ke kabineti ke fakapas me mi ai to fakapas ko mi ai pe fakapas ai api ko os fu saver osi vei mau i mo to ngai fua takai pe ai ne mau ka to kamata reva ai momoi ate ngai konga me tofi ko sfarapas me balan kolo pe ko me manga ta ko sfarapas me kabineti ai ko hinga ko sfarapas me kabineti o le riu ho api a ko me aptu pau ko nga aptu pau ko apngo ai a ko sfarapas ko kabineti no le riu no nga ko api ki ngo we o le riu ke no fokolo Paka no fokolo o koe ngata anga e kolo. O koe ke alu e kolo lotonga o tu pe ava o ia ngai aptu hau ap ngau e fia pa te koko mai. Haki foi api kolo i loto lotonga o i loto vao. Ai ai ne pehe o kukau ia i he ngau e tai whakama apopo. Koe langa kolo o tai whakapoto. Koe langa kolo o ku ikai ke tu loa. Pea ku koutui ko kinau tolu ko nofa ngai eria ko ni no whainga ta ia. I ngai mea keke, kawe na whaingata ia ke whingai hanau vai, maonga vai, i whulotolotonga e uu vau, mo te whaingata ia, whingai ke takeat mo e uhila, koe uhi ngā pe, he kai ko haloto kolo, pe ko hakonga e kolo, ne whaia e vahe kolo, pe nei teki whakapāsi ia i he kabineti. I whakai mo tuani, o ku teki whai whonga ngāwe, ko ni whakata pot ngāwe, pe tau pehere, kuai kupu e lao ku monuka, i he taimi koe whai e hono liriu ai aptu pau ke api kolo pe koe tofi api ngowe ke liriu ke kolo o pea toki o whemau ki whakapāse kabineti pe e toki pāse kabineti o tau pehere wak whakalao i whai momoi pe whai e pe mo tala api mo le sita pe hauko tai pe ai langa whakalakalaka o ku whenā pasi ngai eria koe ni ko tau liriu me ngou api ngowe ke api vahe kolo o ku nau tu fe piki mo kolo lotonga pe aku tupu le i lewa mo tupu tu loa ai langa kolo ko ia tau whinga ko ke whai i whonuani ai ako whakatala noa koe whonga ngāwe koe ki he vei mau nei ki tono no e pot ngāwe pak mo whinga ni ke whakakato a whima koe lao. Pau ke alu katoa o sivi he balan kolo, pau ke alu ki he kabineti ki na whakapasi ke liriu ho api me api ngowe
ke api no foanga ke puke api kol pe lava leva ke tok fai ai momoi ai ka ai ha momoi api mai mo akore ve mai mai ki folo atu e fai et fitu tak tala atu ai winga pa ke bak fo wi ke fa ka ta fi ma ka ni ti ne mo bos foaki anga hikonga api ko ya ka pa leva ke to e ta I whakarerei ko ngoi na ke toe ko toe ngai ho ap tu hau at ho ta tau ho mape ko ya ke tau hia pe brak fai mo kapneti ke whakapasi ta to fai mai reba ho to momoi ngahi api ko ya na ki fa am ke vai ki o family ka ta ki pe e te whakalolo nga we ka pau pe ke ta whakakato a fi ma wa lao ko nga ka tonu mo ma popo e tau langa whakalagala ka ya o fi ma o ki fai ko Exactly. Cada que vê se onde o wafe me tau ta noa o fe leva e tu fra holo me he time go necessita api monota necessita hange o ku merino ange kakai e ta necessita yo no necessita ka ko fe leva e tu fra holo ai a ko hape ha fonga o ta he ta merino hape ha fonga ke ma wa te tonu e family e no fo tu fra holo o tu ke fonga pe te tau api pe o fufe ma o lao he na fa o pe lao ke merino e tau no fo pa merino pe tau no fo atoria he ke nga una te lao ta ko tu ko tau ko si a pe tau mo lao e tau no merino e tau ngai ap tu fra ho a ko e pesian malo pito o Daniela e fata no ko fai pa ko hau ka te au Daniela e whakau ko ni ko ai mahu inga ko ni koe ai fetu ko ke ai mahu inga ko ono le sita ko ngai api ko te mo te no futa le sita ko do api ne mo ko te tawa taina ko te lago te ko tu faolo ka ko te mi pe ku te alai o fai nga u ke ko tu faolo ko ya ko te mi ko fai ko fisio so faki e no foreva to nga family o so oi ko to ta ko ni tu mari he nga u mai ko pe ko ngoi le to ta ku ne ha ko o nga we ko lo ko ya to faolo ke ma wa ne mo ui mo ne ko loa ko tai me ko ni ko ko e fa tu ta ma ki ko no tai le sita ai ko ma hu inga ko e tau teke ka kai e ma hu inga ke le sita na wapi ke tau atai na e ne fa tu ko loa e ne tau atai na ko e ne le sita no wapi ko tai me ko ke le sita o ko ke tau atai na e ne fa tu ko loa na ia he kai ke toko ni he fonua o inga hau te gere sita ko ngā koe ni koe o ku tu whao. Mahu inga whoke ke wa parani ko gata o tolu koe ni o tampo tu mahu e. Koe te ko te le sita koe o toko ngāpi. O mahino rewa o kuia i rewa whatongia e po tu ngā ue i he wa parani kolo. Ke ne poua ai toko taha kaana e api ke la whakalala kai ne moui i he ngahi tuku hau moe moe. Fai e koe ne hono whatongia ke whakalala kai whonua e ngai tau nofo tau whonua. Koe mahu inga e koe e tau whinga koe ke le sita a ngai koro a kere kere. Ko tui ko tau lawa atu ki muri koe kere kere. Ko ieu ne whakatupure kina e i whakaikonomi kai whonua. Pea mahu inga e koe tau tātā no ke kai whonua. Ai mahu inga e tuku whaharo, mahu inga le sita, pea mahu inga e tau whanga ngau le rei aki. E koloto whaharo kere kere. Kere o mai ha langa whakalaka ke ana e mo ui mo towa ngai whaabiri. E tai nela, o mahu inga o pito ko hunga ko hungu koe palani, na ke lawe whoki hono wei mau. Ko e taha ia ngau e palani. Ki ngahi api ko le sisita. E kai lawe palani o huatu, ki ngahi api o kai ke le sita. Ka uhinga e mahu inga koe e polokalama o tau whai. Ko e maru taha peni, o tutun he lao, ke unu kia ngai whaamiri tu whaholo o le sita i e nau koloko kere kere. He kai ke malui he tai le sita, kai toki malui e he le sita. Tā no mo Daniela, e mahu inga koe e langa whalahalaka. Ki hono whatupure kina ekonomika whonuani. Malo Daniela. Ke no whao koe la kere kere, mo ngai ka kano koe la kere kere i tangi. Hange koe asi koe ki, ai whima koe ke toa whini koe wange au. I aptu kau. Ai ana e whatupe lao ia mo whakakau kau o pau ke ngā we. Pea kei ke aha ngā ha api tuku hau, tuku api koe ke ngā we.
o ku mahino le vai ko ia no mahu inga whakapaanga nei. Kono ngā wei pe api, kamata reki tau sio, ai tokon wha ekonomika, ai apu pau ko ia, ke langa wha ekonomika whakaluku fua. Ai a koe whakatalanoa koe ki he resisita. Koe mon lahi, koe ne toki ngā unu mai pe a Palanikolo, ke tokonia ai langa whanua o ngahi api mo kolo, ka pau resisita. Ai pe whakamau na ne pehe, koe ka pau pe e kai resisita, pe kai ke eke i ha api, ke resisita ngahi api, o tu la vea ngofua ke he more. Ai e more tu whakaholo ia, o ka pau ke resisita. Pe hangi koni koe mea ko ke lave gai sion, ai whima ue ke resisita ngahi api, iyo o ko poupou ki ai, e koe ne resisita mahino. Ai tō taha koe ai api, pe koe mea koko to e rerei ange, o koe swahino hino mai pehe lao he kupu valua, a ki nau tolu ko ia, o koe nau totonu te fito ke api, i e whakahoko ko ea, pe a kutonu ke alua e tu whaholo, pe a ke malu iai, i hono resista. Ka koe taim koko ke resista ai, o tu la vengo fuai ke more, pe a keke mau, ke motuani neo pe fai no merino e da resita ago tu i pe ton ke merino ka family na o fiarere ak na o fisio fa ke o vakai ko hai e atotonu pe na ave ke a pi ke resita ko na kan mal pe na tau leva mo hoko tu fra holo ta ko tu pe fatongie pot ngawe motuan ke hoko mau pe tau tala noa ko mo talanga ko ni lao kere nga kai mahu ho mo ilo ke tau lao te mo nga un mai le ki tau fai whakatonton mono ai tunga ko ia lao tai mini pe ke lava ke lahi ho mo ilo ki ai pe mo talanga i ho mo ngai family pa mo nga un mai le ki fai ho no lesisita api kia ki nau tolu te ke mau api kia ki nau tolu kau he hoko ia nga ke malu petu fa ho fa api ka koe langa whakalaka sione na ke tānoa ke ki Palanikolo. Koe la Palanikolo fok na whakapasi i he wano wa tahaua. Ai ulawa ni ta tolu mi ai. Pe au whema ke ngāwe i ka lawa lang whakalakalaka. Ngahi tuunga ko ia tono no whakalakalaka i tai mini. Koe ngāwe ke ngāwe te pot ngāwe ke la Palanikolo. Ke tāno mo ki motol. Maka tuunga i ngai whakaukau ke heke. Ngai mauhala pe heu whaiteri ha pe. Ngai apia e naulanga o ki kai ke pehe whakaukau ai motuani ka pau moe anga koe ngai lao ko fatu i mamani ke lao Palanikolo o tau moe lao Palanikolo ke whakatokanga i langa koto ape o whikau aki ki ngahi tau moe te fito ke lang whakalala ko fotutu atu e pure anga ko ia ka lao ke tau ngaun mamari ki ai e ko tau moe langa whanua peko langa peko vison e hapure anga koto ape ko langa tu kina ki mo ui ai tangata i fonua. Pai kai ngata pe ki mo i tangata i fonua al ki family, al ki kolo pe atoko ni foki ke langa fa ekonomika ko ia i fonua fa lu fua. Pe kai ai ha ngahi api o kuna tamu ke langa fa kalaka kai ke na kum fare i mai i va Palanikolo. Ko tu i bete na ulanga pe na tolu yang na fa gau ka fa hotaki malo ka Pererei tahape ke me fitutaki mai ke va Palanikolo ke fai ato e fare toton ke ngahi ngawe o malava ngahi ngawe whakalakalaka o malava ke whakahoko i ho api whikau aki moe anga tu ho atakai ko ia o tua ho api pe lava ke tokoni ho lang whakalaka ki he lang wha ekonomika mo nofo lerei mo malu ai kolo i ho lang ko tape whakahokau ke ai ko fatonga e motuani ko ngai apilahi o tua ka ngai langa pe ko kamata ngai langa o te ke mau he pot ngawe Palanikolo i ho mo kore ngawe te tai pe ko mo tantan pe ko mo keri te ke tu hafare ia o ku pau pe ke mo fitu tak mai ke pot ngawe Palanikolo ki fai te fare i mi fai ta fe mai no aki e ha pe langa ai sai ngi pe ke tataki atu Palanikolo he koe lao ia.
o ku kina tolu no famuli o na ilo ai mafai ko ya ai consilio ko council fitu ko muno foi ko ha be ho ki tamua ki ngawe I ho ki api ko pa ko fa ko council ko fatongi ia o ki hela plan ko to ko fatongi ia ai minister fonua kene fare ia ki moto la fala ka imagino o ku tablanga fakata pe ko febe fitu mo ia I ka wai ne fe ko ta ki palani ko ya kolo mo palan fa lo fu ko ai motu pe mo palan fa lo fu ka ai fonua aya ku mau inga pito ai mahino ko ni ke mo mau wai lao palan ko ki mo nga ko tapi fai pa ke me fitu ta ki mai ko e obiai fo ke mau prosek fa pa anga ia he va anga ke iwena ki hono kamata fatu ko ia ta palan ko fa fonua ia ko no fatu ni faunga ko ia hono fa ngai palan ko ta pe firma ke lao palan ko ko wa no ta wa ke fau untuk kamata ia ni ke faunga la langa palan ko ni pe e kamata va be mal pe ko mai na katu e fai foto tu ai pot ngawe ke kamata ia e ngawe ko ni pe talaki ai ngai tala no ko ni e fai hol ke ngai va nga pe a wa ki moto nga ke tata no ia fa unga lang fa palan ko ke makatunga mi ai palan ko ai ko ko to api ai ko te fa weni fa unga ko e le volo ko ia fonua fakalufua to alifa ke fakavahenga alifa ki fakakolo ke lava o fa o plan fakalala ko to pe ko pe o fakafena pas ki tamu fakalufua o puranga ko ya pe tamu fakalufua plan ta ulo o ku foto wat ki fakapas la plan ko ta ko tu ti ta to ki kamata mi ai ta ngawe finga aki ba fiange mo ngai ko e fa o mo fanki palan fakakol ki mo lang fakalala ka patu tu plekina mo ang gore kon ko ka fi ho taki ko ta pe ai ngai fitu tak fa ekonomika mo to kon ki fa ekonomika e time ko e ma wa mo palan fakolo fi ho taki palan ko ya fa fonua kamata tu ya e mai na katu e ta fe ngai ak ko ya ka o ku fa filave ipe ki fi ko na tuk mai sione ai filave ngai aplicita mo ngai fatongia ko ia ai palan ko mate ki ngata ai sione malo pito taniela pe ko tu pe mo mala ta no ki ka venga ko ia ka ko pu pe mo fa mari ko ni ke hui e to ngai ngawe ko ka kato I potu ngawe ke lava mai ke me mai ka kai fono ko de ai ka kai ko de hui at ko ni o le sita na ngai api ko ni I potu ngawe ko ngahi ngoa ni ko peni havea inu ki hangana ko fo o ka kato ho api kolo ke resita Steven Kansa ko fo sa mani konferenisi fotukawa tu ene toa ko fo I no ke fraponi aluani ko fo William Kisepi hui ko fo Eliesa talasinga fifita heft to fo William wakauta kakala mafileo kolomotua siao si mahanga faresiva kolomotua sione ikani felila kolomotua so saya tawa kawaka tatafu kolomotua sione tinitale fifita kolomotua timo de kaho tu ifua kolomotua Alfred John Kauli kolomotua tilini William vai papalangi vai lala ko waheloto ko sau kakala vaini apikolo whakaanga teisina vaini apikolo tanela ngini o folanga mahe vaini apikolo ko Laini University Manofetoa vaini apikolo etimoni vaihu folaha apikolo petiasi ne yafu taufa veitongo apikolo laventa tupou tinken mail akoteu veitongo apikolo toi tu he ofa ki manreua ka toa whatau mafi veitongo apikolo sioeli alo kuo ulu tameifuna veitongo apikolo o sayasi malopo pau pea apikolo
po uri ka ewa mo moi etu, to mololo, apikolo. Ko wahe hake, areki sio mo yakiola, holonga tonga tapu, apikolo. Kuri ni walangi, holonga tonga tapu, apikolo. Sione mailangi tua koi, holonga, tonga tapu, apikolo. Walu naua tua koi, holonga, tonga tapu, apikolo. Sione heila lalui, fua motu, apikolo. Ka mani lirenga, hamula, apikolo. Ebenisa satellite tu iwai, hamula, uikirifi fihongo whakawa, hasini, aho mata folau ki moana whakawā, hasini, atu naisa tafoki o lotu lātu, hasini. Ko wahe hifo, ko pensi mani manu mahe, utulau, soeri fui ma ono ni kau, lave mai fatai. Solomone pure tuu, lave mai fatai. Isideri hausia te kiu, o kerepi pure walu maasila whahefa. O tui ko ngā hingoa eni o ku kakata ho mo ngā hinga aue, i potu ngā aue, ke mo kātaki mua o mea mai ke potu ngā aue, ke whakato hono resita o mo ngā api. Tuko tui pēu te pēa ki miniti e tolu he taimini, e nima he taimini tau programa e Daniela. Ka ku maari au pito tā noa he popongini te vita e Daniela. Ai mahu inga koe apitu whaholo le sisita. Kai ngata pe i he hanko whahaku ke whai. E lawa rewa ke excess ke ngahi sevesi koto ai pureanga o whai he whonuani. Tau te whito ke ngahi uhila, koe vai, koe telefoni. Koe ngahi i sevesi koe ni, ngahi i tiritis koe ni, o ku matu, o ku whate whito pe ke ngahi apu le sita. Ai au ku mahu inga pito ke kai whonua, ai mahu inga mo maluange, ai le sita, ai ngahi api, tu whaholo, ai ngatai, e te nau inasi, i he sevesi ko whai he pureanga, o whatatau he ngai kolo. Pai ngatai, ina taha ngahi ke paloparema Daniela nai hoko. Ko hono tofi koe ngahi ape ni e tuku hau na kai ke palani, o ko mai o kau he palani. Ko osi whitaulaki mo ini ihi e nau tolu, e nau launga, e nau whakamore fupanga lahi, ko hono take uhilake au ka nau tolu, pai ngatai, hono take e vai. Ai koe ngofui mea lahi e ua e whihanu aki koe nei kakai, o ku nau tofi e ngahi ua honga e ngahi ape tuku hau. He koe hange koe whahoana ke whai, ai mahu inga koe ngahi api o mo whakaukau ke tofi, o mai ke palani, ke na hanga o whatau kei ki moutolu, pe ku totonu nai ke kau i hono tofi, mo no vei mau, pe ku saiange pe ne tuku ki api tuku hau. He koe taimi koe, Daniela hange koe whahoa koe whai, koe taimi koe tau tikre ai koe koro. He kai rewo ke te hoa e mau api le sita, ia tu whalo, he a o atu lewa se vese pure nga ia whakato, e ne se vese makai whanua. Ko ki miniti koe nuk toi tani, wha maapopu mo e be e tau, polokalama, mo ke lawe ke mau, hange ko koe mai, toi ki lawe malo iani, ke mau inga e apresita tu whalo, malo tani. No, pito, sione ba ku wha malo lahi a pito ki a te koe pe ki a Filipenau, ki he tātala noa mahino ku tau whai, whikau aki mo e tuwhangalo, pēr mo whikau aki mawinga o ke resisita koe ngai api. Kutuka mahino eni o ku e whimau e lao, o ku kei masiva i loko ia kakai whanua, pēr koe tau mua ngāwe pēia e pot ngāwe, ki whakalahilahi e mau pokalama retio, mo TV, ko uinga ki whakau, ai ngahi whamalaala, ai ngahi whimau koe e lao, mo tonu koe ia ai mau api, mo tangata i whanua, ki nau api tu whakaholo. Tera whito ke witou, ki whatamai mate, mo hawhawhine, nga tatou koe si tu atfoki me asapate, no whakamatua whamamani lahi, ai aho ia ka kai whiwhine, neongo koe ke ai ha tau lao ke ne whangofua i, ke tu whaholo a ka kai whiwhine, ka aku nau kau peki na tau he risi, ka aku nau monu ia he maurisi, pa taim te tau ka witou wai pe mono time, ke ne mau e api, i hene taime o kei mo ui ai hiri mate hispaniti, pe hao e pe ki whakatamai mate,
ngai o fine pe whakaamu pe o kumare te ngai fine ka kai wahana wapi ku ngake na hokat kia e na mo ui ka koe whakalukfua ia o whapena malaala atu e talanoa ko ia tunga matuani ki he hohoko ea pe mo e totona witou pe whatamai mate ki kai whanua pe au totonu koe hohoko o ku arifo pe au ke foha au ke mokopuna para i kai nau mate ki nau tō pe nau mau api whoke a ke ia ki whangatehina mau api para i kai ala ke lain koe tamai o toi hauai ai aku mau inga pito ki ta whemai no aki ki ta mwhai hoko ea pe mo mea taha na e whamawhai te Filipe mo kātak whamore more e ka inga e whanua ka pau mau ha foto atu i he taimini mo ngai fonga ngā ue fo o pe hangeu whakaloloa ka mga tuunga me ngai fuakawa o tai moni ngai fuakawa o ku loi ki te mahinoang o ku mau whinga i ke malu ai totonu o ea totonu pe au whemau ai ngahi tohi makehe kone whakalau ke ai Filipe ke whakahu ka kato mai pe toki lawa leo ke fuake atu ai api whapapau ia ko koea ea totonu wau pe ke ngahi ignopere o koe mo nau ngahi fuaki ko e pehe ko fuake ke ea totonu na tohi mai osa ngahi tau o toi kore mai ke whakafoki mua e resita ke ea totonu toko wange ki mui e osea tau e wha o mei resi sita ngahi api koe aia i hene pehe ko pau ke whaia e ke whakamauia e ke whakamau kere kere o toi lahe ngai whakamore ke pe toi more ai mo tau ngahi taimi lahi ka koutui o ksaen ki whakamore e taimi i he mea kone teke atu Filipe ke mai ngai whakamoni pau whakamoni kua osi fuakawa ea pa whai kai mo ngai fuakawa pou ngai whamiri pe hini kakato koe mea koe mau ngo i mau tolu o tone mau whai tutuni mo tone mau whare ki ministan whanua ki whai ene fuaki pe koe ngai whaunga ini mau whinga i ke kau mau tofia ke nā wohi e whaunga ngau mau whai koe ni koe ngai kore hanga tonu ko whai ke kau mau tofia ke oua e tā palasia ki nau tolu makatunga ngai fuakawa mo taki halai ngai whamatala o ave ka te ki nau tolu ka lama ke tonu pe na whai tutuni i he rak fuaki pe o ke ki te whai hari riu ko hato e hopo i he hoko atu aia koe mahu inga ia ai neongo te whakaloloa tau ngā we ka koe whinga pe ke mau homo totonu ke mo koloa tuk whakaholo mo konga koin koe ki he whatongia e palani kolo mo ka ataki koe api kotoa pe ia o whakaata ke vei mau koe api kotoa pe ia o whakatu mai o whahano sivi he palani kolo pe uktau ke ririu me he api ngoe anga ke api kolo ke whai hano vai ka whange koe lau gasio ne i he taimi koko o ku taulang whakalakalaka ai o tuputupu rere e kolo he kei ke toi laha launga ia i whakamore o taki uhila mo taki vai mo tanu hala mo ngahi whakamore koe ne kei ke milawa whakahoko ne kei ke me fie mao i ke whakahoko ka pau na tau alu pe ki he lau kere mo lau palani kolo o whai e taulang whakalakalaka wai ngai fie mau viri ngai whamiri ni ke vahe ngai api ngowe ke ririu kolo ia ko ngā koe tuwha ke ngai whamiri mō ka taki pe ia pe ngai whaunga koe whakawhitongi api kia ki nau tolu hupu i ki nau fuwhe ngowe nau tauria off mena api ki api kolo e la peo whakawhitongi ke ala tue ki he ka whakamai ki he aia koe mea koe tau peo ki tau whi mau e whi mau pe ke talanoa i he tau mua ke tau langa whakalakalaka langa whakalakalaka tūloa ia ke te fulahe tau te whakamore ma ke o ange ko ngahi launga koe whakamore lahi i langa e ngai whitu uia e te ki whakapasi e he kabineti te koe parani ko lo ki whaia mou langa aia ko e whakatanoa ia o e hauani mo e whakaamu pe te moto e mea mai he tau polkalama whila awhaki koe a pongpongi i he hoko koe ai wā e whiafi koe a whalaite koe a pongpongi e whaetai ki talatala noha ngalo ea a ki mau tolu pe mau lau mai koe ni ko inga pe ke tari ha mo ngai whihui mga tuunga me he kaweinga koe tala noha e aho ni
Pea toki whai e pe whelingi aki mo whiako aki, ka mo amanaki. Lava ki foi ilo koni mo whikawai ako ni tokoni, ke mo ekei, mo kolo atu whaholo koia i kere kere. Koia be ki programa tu a whai kia. Malo pito tanela pa koutu i koe kakato pe ia e programa e pompongini, e programa tā noa e potunga ue, whanua savea palani kauma ngai kolofona tula. Whatawanga pena e au nere atu, a e programa ki ngai loto whare ngai whamiri mo mea. Mano e lau maare ho ki mano e rere e tonga kotoa tan rere ki mautoro ki he tau programa pe boe potunga o ki he whanua savea mo ngai koloa whae natula ngai mea whae kere kere i he stereo he taimini ko e CEO Daniela Kula pe ki he tokoni Sionerek me i he potunga oe ke whahoko e tānoa koe ni pia mo ki mautoro ko ia koe programa koe ni o kai ko programa ni ne hiki tepi pe toki whaongo atu programa koe ni live whahanga tonu i he taimini mei he tau retio pe he tau pesi ko ia i he Facebook Broadcom FM Broadcasting o ata ke mau kau mai ko ngā honoa e tau programa ata ke mo ngahi whihui mo ngai kawenga mo loto ke whamara ala e toku he ni ki a Sione pe mo Daniela ale pe koe koe maheni tau ngahi tala noa o kia i ngai kawenga ki whamara ala mei he poto ngāwe me tau tō koko ato pe mo e tau whilafua ki. Malo. Malo apito e mai whakamari e whiawhini pa ko kore po e pimua ke hu whanga ato e ngai talawhata pukakato e whanua pe mo i rotu ka tumo ke hu whanga atu ai ka tā ke whahako ate ki polo kalama e whiawhini. O ko hie nei hea koe whahako whai ko hie nei pia mo e pūre o e potunga oe tani la kula ke ma hoko atu pe e polo kalama tala noa e potunga oe whikau aki pe ngahi kaweinga o ku mahu inga ke whaihano whamanato pe ki he kakai e whanua e ne tutu uni he lao whikau aki mohono tauhi e ngai koloa mahu inga koe koe kere kere koe polo kalama koe na ma whahoko atu i he TV ane awhi koe tahaia e whakaukau ke whaihano whamanato atu ke kakai ai mahu inga koe ni ai tuku whakaholo. Hange koe whahoa na mau whai i he polokalama ko ia ai mahu inga e tuku whakaholo o ku tuku whakaholo pe i ngahi api ku resisita. Peka paurewa o koe ke resisita api ia o koe ke ia e tuku whakaholo i ai. Neongo o ku tauhi pe he ngai whamiri o whatatau ke tau mua mo e wahe. O ku anke na ngau tore ngahi mautofia. Ka he taimita tau pe o ku kaigei ke malu ai tuku whaholo i taimi o kaigei resita e api. Uhi koe taimi koe ku huu mai e koe e langa whakalakalaka. He kaike i nasi ai ngahi api o ku i kaigei resita i he ngahi whainga maarie o e langa whakalakalaka. O whakatatau pe ke uhila koe vai, koe telefoni. E ngahi i service ko ia o ku mātunga pe ia i he ngahi wheituu. O ku ohanga he potunga ue o le resisitai. Pea tikrea ia ko i ngahi kolo. Pea ko paurewa ke unu atu rewa e langa whakalaka e pureanga o whakatoka e ngahi ngā ue ko ia. Ko i ngā pe ko i ngahi wheituu taki mo i ngahi mea ke kakai e whanua. Koe palapare mai au koko he taimini koe ngā koe ngahi api, ange koe whawako ma whawhai atu, ni whare whamawhalarea. O ku taimini o ku whaihano sivi e ngahi api tuku hau, o kore mai e kakai e ni iki vei maui. Pea ku whakaukawa e potunga ue mo ngahi taua ngā ue, ke whaihano wakai i. Pea ku whiunga nai ke whahoko, o whatatau ke whe maua e maua pi. Pea koe, te whaiha tokanga ki ai ko ngā koe mahu inga, o uhinga na whuake ki ai api. Koe whuake api ke whai e ngoe, ka ku ia e taimini i kuo loto e mau api ia ke vi mau i pia, wahi atu ke kakai e whunua. Ka ku ngai ngā ue ko ia o ku mātunga pe ia i he sisi i ho tau kere kere, pia ku mātunga i e ngai hoa ko whai i kakai e whunua o nau whinga holo,
ke ia hakere ke na no foi pe aku tahaia ngahi fatongia ma fatogituki ki he potunga we I hono ngā we I ke hā mai hangahi uhinga rerei ke mātu ngai ha inase kakai whanua I he ngai whakarala ke o tau whanonga. He kai ke ute whaloloka te utuku mo henga taniela ke ne te ki whakaiki ki mai mua ai ngahi uhinga me ngai whatongia ngā we ko whai potu ngā we whikau ake mai whai whemau kere kere e kakai whanua malopito. Malo pita siane pa ku kore peke hufanga e whakatapu tapeu whaafai at me whale whakamawhanga lean. O ku waipe whakaama I motuani he taim whangamaare ko ku tuku mai he le tio mo e ata koe ngai polkama make ka hua tuai polkama ngoni. O ku whakaamu ke lahi wahe mai kakai anga e nau wheu ia ai ngai whakamatala koe nuku o stuku atu he potngawe I he media peka Facebook ako ia ai FM Valfit poinima ke fai ke tala no ki mga ke lai fai ngamari atu ko mga fei ka mato ki feinga peke whakakato atu ka I time going to tala no atu ata peke tamata ia mo ne fei ka pa o smile ko ma tala no ko ne whakahoko ane a fiu tala no ki hoko ia pe o kulai pe feto aki ai pe ku fema upe ke tau te femai no aki ko me tana ke lave ke ma tala no ko ia ki hoko ia o ia ngahi fehopo aki ha o te hina ia o whakawa ea tokua ko e toki mare a ngo matua I ano taimi ko na whaarea ia pe a kos mahi no ia ka pau ko e ngo matua tatau pe na e whaere ia whanau ki mua pe mari o ku ea pe e toko taha ia whahalahi o kulahi neongo na toki whai mari ki mui o ku koia peo ki hoko ea. O ku whalahe hopo hoko he ni pe aku ton peke ilo kia e kai whanua. Ka pau ko matua tau pe o ku whanau I ai whoha mari ko toko taha pe ko na rak whanau I ko ia pe o ku ea ke api. Ko e whatala noa ko asione ki he mauinga koe whe mau api koe a kakai. Ne lawe pe mau pokama TV ane awhi. Koe api ko toa pe to ngani aptu hau ta pe o sivahe ia. Wai pe toko taha ia o ona e api. Koe tunga hoki ai api ko ia o i mau tofia. Pea ka pau koe na toloko whe mau api. Nau ilo ipe hataha ku ne vahe kolo hano api pa ku whai lewa e toka anki ai. Tako e mau anga apia I tai mini ko ngai vahe kolo ko ia ngai aptu hawe kakai ia koe ki nau te whie mau. Koe anga maheni koe ngā awe, koe hau pēha tahaia o kore hane aptu hau ke vei mau, pēna e whakahau koe pot ngā awe. O tak whatonga I hake I he tauni, koe kupuni matolu ko ia o e lao kere kere. Ko te hau ko kore vei mau, o pau ke whakaatai he kapneti. Aia ko e anga mahenia ko e kore pe ke iknista, pa whakaatai pe a whaihano wahe wa. Pe a osko ia ku whainasi ai ka inga kuku na o mai ki tō tāko ia. Ko e whonga to tonu o kuai mo e lao palani kolo. Pa i lao palani kolo ka iai ha api kwe mau ke vei mau ipo ko tofia ke nofo kolo. O kwhai e wakai ki ai e wha palani kolo, I he lao palani kolo, ne whakapāsi ua noa tahaua. Ke wakai ke tunga e antakai, pe o ku tau nai ke whai e ririu ko ia, me he aptuku hau, pe api ngoue, ki ha api nofo I loto kolo. Pe toki osi ko hono whai hono vei maui, wharatau ke anga ne tuu, tu e atakai, mo e nofo ko ia e kolo, me langa whakalakalaka. Pek tok fotu mai palani kolo tau ke minista ke ne whakahau ke kabineti ke nau wakai ki ai os pe nau toki whangofua mai pe ali riu rewa ai natula ia o ngā au e api ko ia me api ngoe anga ke api nofo anga kolo. Pe a koe ngahi wakai ko ta pe o pau ke wakai palani kolo ia ke anga tuu ko ia ngahi CVC pe ko taki anga vai, taki anga huila, taki anga telefoni.
mo e lere anga hala ku pau ke tofi e hala tau fala fe unga ki anga fe fona ki i anga ne tu mama mi ngahi mo ne tu of ki ngahi halanga halalalahi ai ta osmea i ko tape pa ko e tof hala ko tape o ku pau ke fata tau e falahi ki anga ne tu ko ia mo e atakai ke he ngai langa ke he ko os foto ka petak fai whakapasi ka koe ngahi vahe kolo ia ku fai e tau mama lotonga ngoi anga pe ak mama o mea feitu pak fai mo launga mo mahi mamafa ono taki hala ai uhila pe mo vai ka koe maka tu ngā pe koe ngahi ngawe ne whakapas pe i kai kawai ai lau palani kolo ka i kai kawai mo kabineti pe koe uhinga ia ku haukai ngahi langa koe whakalaka ku palaparema ko inga keke mui ki nga hilao ko ia o ku ostu upe ki nga ak kai keke fa no whakatonga ka ku mau kamata no whakatonga i he o kogat ko ni pe aku kore pe ka fonua ke ta fitokoni ak i nga we ko ia o ke ko ha telefoni te ki botohia mai pe kai whamana to pe me taulaine na o ko si whaata mai he CEO ka mai tokoni Pero tonga ngai whamatala koe ni na whahoko atu, o ata peke o mai e whehu ia, pea koe toko tahain he laine, manorerei. Malay. Matalawa. Matalawa. Madu e tau mo e whawhatongia mi hena. Ka ata koe o ki whai ke eke pe. Koe ia, whahoko mai. Iyo. Koe ki whehu i pe, koe taimi koe o ku tofi aha to konga kere, konga api. Ai koe api ai koe ekai taha ai sorry koe ekai walu koe te au eta ai koe api na e tofi pea koe pe tu takai koe ki potunga awe ki fai tofi pea whakahau ko mahe potunga awe oku koe tu uni ai lao fie mau ke to'o ai fo i pore tolu noa e ua ai fo i pore tolu noa he ekai wha o fe mai ke to'o ia o ai aki ai mala e mo fo i hala ko ki fehu i pe ko tai mu tofi ha to api pe fa ko mai fe mai ke to'o fo por tolu no ko e ka sa ko to api ko fie i lo pe ia pe ko fie ma u ia ai lao ko kapa ko fie ma u ia ai lao ko ha nai ko pu i lao o kune fai tu ni mai ai fie ma ko ini ai ko rak fie i pe ia pe ko wina e o si kon no to fi ko foi kon api da mai no fo ke to o fo i por to no ko ini ko inasia ke ai kon mala pe mo fo i hala pe mahal o si ata o ta mi ai ko asi mai ai to ta haia ko ya mau ka ku fa mi to ka ke mau ilo mau to asi mai to ta ko ni o ai ke a e foi konga oni fa ko me e ai ku ni sa ga resisita foi konga pe ko e fratawano at ke to ta ko ni pena e oku hala o ma o e mata pu de ka taki ko konga ni mau to ko foi konga ko na ko si sa e mai no aki mo potunga we e tu ku na ia ko foi hala pe mo konga mala e ki family pe mau kamata hiki ha ke ai pe ko fa more mai ai mata pure ko te tamai mo ka ta ki mo afetu ta ki he potunga we ko ku osi takato ai process necessita osi necessita ai fo ponga ko ni na utala api pe o fo nga pa ku osi necessita ai fo konga ko ni ai ko te feel you know api ko fi ilo pe ki mo fo nga we o wana fe no fo aki ai fo ponga ko ni ko ku tau felo toi ko konga ni ai mala pe moi fo i hala e pe ku wa ve fe no to abi ona ki to ta ke o fa la o pe me ko ni pe kai ma ko mo fe ye u ka ta fi ka ak mo tofi ko ni mo ko ngapi malo opito e fe hui mau ina ko ni pe ku mo ni opito pe e fa ho ko ke fai pe ko ta pe o ko
Ko tutu ni ngā ue na whai pahako pe he ka Brista. O kai ke hā ia he lao, hono to o pe to ai koa koe ni me o kere ka koe taha pe ngai tutu ni ngā ue i se he whakaukau pe e Brista o e taimi ko ia, ko inga ke tū kunga koe o e tofi. Ko inga ke teu pe ha ki e ria. Ko inga koe ātakai koe na o monofo. O fo hangi ko pe ko fo whahako ko whaha na ke whahako mai. Ko e tau mua pe ki malai wa inga, pe ko e whaitoka, pe ko e holo whakakolo. Ai ko e tau mua re rei pe na e uhinga ai koe, e whakaukau koe. I he kau e mista koe ni he potunga ue ke to'o. Mai e ki konga ko ia ngā koe ke whakahoko aki ai whatongia ko ia. Ka kouhi o iai pe ngai tōnou nou ka na e tōnu pe ka toki lawe i hake e whakaukau ia e tōnu pe ke taimi pe koku o ku tō mai e koe ki pole tōnunga. Tōnu lewa ke ngā lewa e potunga ue kono tikrea, kono whakahu ke kabineti ha pepa o tikrea mo e whahau ke ai e tau mua. Ke ua te lava e ha minista pe ko hataha o to'o ai konga ko ia. Ai a koe malu ia koe ai ngā ue tonu ke whai ki ai. Pe ko pau koe whamore atu pe, o mōni koe, o kulahi ai ngai palo parema, i he ngahi api ku tuku ki he whatongia e pureanga, ka ware pe ia ko asemai a tahai ko nere sita. Ka koe uhinga pe koe tō nou, ai whare i ku mau whai ke, e ki minsta whonua, ai whounga ke malu ai, o whatatau ke hene tūtūni, ko pau ke whao e pepa, whahui kabineti, tiklea, whatatau ke tau mua ko ia. Ko ma ke si au, ke ne whakakata pe ka pau i te ia, me ke tali atu, malo. Yo, malo abito sione ko mako tali bene so at ko sione. Ko kupu te au valu ko ia o lao kere, o ku he mawhai minista, pe a popo kia he kabineti, ke whakatu hangai e ria ko e tau mua ki he kakai toko lahi, po e tau mua whakatoko lahi. Ange ko e mea kona ke lawa me kia ko e malae, pe a ko e malae wa inga, pe ko a whare whakakolo. Ko e tau mua wakai mama a pe a e kau mista ko e taimi ko ia, ko e ngai ulahi e tono no i he whakakata ngai malae ko e ke ngai kolo, pe a e tokoni ngai e ria ko ni. Ko e tono no whakangau e ne lawa kia sione, ke ospeko hono tuhui ko ngai e ria ni ke tarifakia ke ngai mea whakakolo, o ku tonu lewa ke aio whanongonongo, ko e ri whakakolo ni paku loka i ai. Ai au koko ngai whihalako ni ko kei hui whakakato e pot ngāwe, hono whatongia, pe ko mea ek mau ngā unu ko ki ai ko he taimini. Ai ku kore whamore, pe ke ngai whihalako nu koko, pe o ka pau kulai pe ngai whihalaki, pe a ripoti mai pe ke pot ngāwe, ke ngai mea ku mamahi mea ko ngai de sita peheni. Wairo tahai i he laine programa e marorerei. Mata mau e refin. Mata lawa. O ki malo to pe ke o pisa. Malo no fo ho ko poloka ma tu ka mai mai fo matala le ina se kai. Kana ku toka ngape fo mi te tau pen ko na to se hu ya tu. O fatonga he fo matala ko na tu mai se ne ki. Na ne pe o vale pe asime a pe ko presisita. Pero fi lo pe o vale se he ku forward ya na to o ula ki presisita. Ko e fe ko no wa. Ko o api ko na se hala ki pe. Te mau te lava o eke fo afoki. Ko nga na fo ko fe hala ki. Malo. Malo apito se talano e feu direi ko ke fai. Ko toi e tano ko e tali te lava pe o fa ko pe tali ka te ko tali ki ai tano. Ko e o hinga ko e pehena o vare pe ko asma ko le sita he ko tu ni ko yana hifo pe mi o lunga. Pe to ki ngawe ke ka ngawe. Ko e hange pe ko e fa ko fai. He kai ke fai nge pe hanga ta ngawe o foaki ha konga. Tai tu uni me ki minista fonua. Ai ko ngau e ka to ko ni ko korea e ka kai tu ke ka pa ko fare e ka ngau e. Ka ko
ko tari ko fe ui o ko ke malava ke fai ha ka ngau ka he ngau ni ko e tutu ni e ni sta fonua o fatatau ke fare e ka ngau e o inga fe fuaki ma ko tari pe ia ke o fe ui ki ka tu tane kula ya ma ko fe ui wa ko ni si one to ka ngai ki pe to lava fa no e ke ko e me ko to be lava ke e ke ia fa ma anga kere kere pe atla to ta ko to ia ke ni lava ki ai foto at ki ai ni e ke pe to fai le vai fai tutu ne fra mau ke ui ha fra eke ke minister fonua ke fai no fra ton no me ko ni ku fai no ke wala ta ha I he line malo de dei o mali fa mo ko ki ke eke tu pe ko apicolo o ku o smate e aia pe a fa ui to e mali pa wana foha Pate mate me fohaia o exteni. Pau ke tu pe e ngwai e wito. Paka pau e kuku e ke pau e mate wito. Pe hai api o alu ki hai o ngaku mate ko toa sanga te hina. Kau tepe te hina ta te ile mari. O e ke pia mano. Malo apito e whiko ni. Io ko tari ko ho fe ui fai ko ni ko pekia ko e mau api ko ke ia ne fa nau pe ko alo leva api ke wito pe ka paure te pekia mo wito ia na ga na fa nau ko foki leva api ia ki laine tamai ka pauna mate ko toa ke te hina ia ko ho se paniti ko he laine ko ia ko hai o kei mu ui ai, ko ia o tia ne totonu ke ne eke ki he api. Te ka pau e whai ange ko wakai e tue ko si ai hano api ona. Ko pāre waia. Pe te tau paureo ke tau te kumi hake ki olunga, ke laine ko e tamai e mau api. O wakai me iahe no whakateina, ko hai o koe ke iahe no api, ko e toko taha ia, tene le sita ko no api. Koe tutuni e koe e lao, whikau a koe moi hoko ea, ki he ngai apitu whaoro, hanko e kulawe ane nai, ko ne arifo peko ko I kai ha ea, ko paurewa ke aule laine, te hina koe e pekia. Peka pau alatu ko ia o ku, ma o ia e ku na o ia ni e ku, o si mau api, ko ne pā ea laine ko ia, ko paurewa ke tau te whekumi haki o lunga, ke laine koe o e tamai. Mahalo peko utari atu ho whiui, mahalo. Wataha wahiwao no, warwalu wataha wahiwao no, mo e fitfitu no avanu niba wanoa whainga maarie, ke tau kau whataha moki mautoro I he ngalo ea. Ia ha whehui, wairo taha I he laine, poka mai ni mano de rei. Ia pamamoko I whehui te kaki mo apikolo, apikolo bua. O sile sisita whakanai, Peko ala toku e api o ova. O ova mai ki ko ngā api, pak fo I hala pato ki hoko ko ngā api. Ko e tātua lahi ne ko alat ke ofise savea me. Alat ke motua ko e kau ngā api, tamai ku tonu pe ne fua anai ne maka hono api. O si maka mai pe mo ia pau te maka pe moa. Pau te whare I mai, te alat ko ke ofise tamai na whare I mai ke te tatongi ki tuki. Kai ke to e fua fo pana os faito o ai te kai ki ke anga o mai ia pa ku si tu ko pe ki ko nga te kai ke lava nga ve ke ai fo I hala se ga I mui ho ku tu a o ku na hala lo to a pe bleva mai na autoria ia I ku ko nga api o aloi ko na u te ke lava fa tonton me savea Io, malo apito ai kaunanga ko ni ta mai ku tu pe ko apia ko te ke pakau te ke fa langa ton pe ke ngawe ko fa langa ka pau ma ho maka pe ma mo ria ka pau over o ku ke la ve pu ka un tu ai ha fa ya tu ha ngawe ki o fo ngawe ka pau te ke to lava me pe ke office ke ilo o fo ngawe
ke to ha ke pia ke ai ke mahino ku ke anga ko ho fa madala ku ke mahino ka ai hala ko fare ia tu ke fai ha ai o fa papa i pe va veta ha he ku solo va ngofu a pe mahino pe ape mo to ko pe mahino mo api ke i lo pe ko ha me pe ke fa mo ato e mahino ke kata ki pe to la va ngi ki officio fa huang mo to hila nga fa huang mo hingo ka office na fare ko ka ko ki fai hano to ki fa don mo ka office ko ya te fare ki to tong to la e fu sa ya kata ki pe kana wataha wahivano valvalo wataha wahivano mo e fitfitu no avalo ni ba wanoa wataha I he line valo dei eu o do ma vi madalava eu foi que falava lá que tu pe que a picole pe a o are da colo coi sai ai que con a taha di mo con a taha mo sai ngau ka o ta ma kana sa vea on pai wa ela se con a I mua si con a I mo ko fa no ka sai me ka ngau e to fa mai ki ko I hala e ta fa aki ko fu anga yo ati ko ki puri hare va apia ko ni mu ai ka ki nau pa fe anga mai nau to ko mo nau ko nga kaya se ko ku anga ko ni ki ati I mu a fe nau to mi ya ko me ngone fa ta ndo ko fo I konga pe o konga ko I mu ko no kala pe ona ki mu ka ko fo pala I pe ko nga ke ko tu ko ni pala yang ko ma to I mu para na pe me ta no ko nga wo e pau ke si ko nga ki mu sa lava ko fa no ku anga ki hala pre anga ta ko me ko la se ko ai ko to e ni ko no fo le a te ko mu a ko ke na wa fa hu ba na au ke ti me no anga ko ti ala pre anga to ni ko foi ko ko ni a ni ko mata pa na to le ti ai ni pa mama mangeta fa ko ya malo opito e fe ko ni pa ku tui malo ko tari ko fe ui o ku hoko he ngai api o ku ta farata api ko api o ku lute ko ma ko api ko nana lute ta pore wanoa pa ko no to fiu ko api ko pa na ta pore to noa he kai ke to elai kai to sisi he ko ne sisi ga he la vai le sita he pore to noa ai ko fonga ngau le vai ko no tofi ko no ve to ve mau ko to fiu ko ni ko api ko pau ke whakatau hala loua ke api. Ai mai no pe api koi he utaupuka ke hala, o se mai no e hai ano hala ona. Ko e toi ne konga koini ki mui, kai lawa ke mimi tapawhara tau mo e tofiua. Ko pau rewa ke tofi atu ai ki foi konga me tawhaki o lere e peo o kau ke konga koini ki mui. Ko e konga i koi ae, e ke ilau pe ia, ko e ria ia. O te taulau pita toko e halaka ko e ria pia e konga ki mui. Pau tonu pe ke whakatonu pe e anga mo tauhi o mo kaunga api, tonu pe ke mo whi maino aki, o whatatau ke whare ko whai pe potu ngā ue, ko pau pe ke iai e ki konga ko ia, ko inga kai lava ke whai hea whonoa mi ai ke no whanga ko ki mui. Pea ku o sto maka ia, ko no mamau i koe o whoaki, o wea iwe kupa e lao ke e whikau aki po e mataha kune hanga maui hanga hi koloa e potu ngā we ko tō hanga makatuki ka pau e te whai hano mau i o nā mono we e iei lewa ai whatongia e potu ngā we ko e whai hono whanatotonu whalao ko e hanga koe ke tauhi koe merino ko mono fo te monofo whatatau ke makatuki koe na ko atu e kau ngā we o tōi o whatatau ko mokore ke vai ua. Maha koe tari pia ka o tui, o ia ngai mea whakalau ke lawe ke CEO. Io, kata ki pe koe, taimi koe whai koe vai vai, ton pe ke ki mua koe pa whai koe whoaki, o ku wak whakahu mai a o vilo he whai whikai, pa whoki atu ki
ke mau api asia pe ku fe mari ke ngai vai ko ya pato ki fai tu ni leva mista pa 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 ta fe mari ton pe ke te whakatalanoa ke te furi hianga ko hono fai ko fai vai wa ka nga ka fe mari e lo ua pe e ngata whaaki hange ko me kong tau sia ko tai mi ko wa ki mama hi he tunga vai pe ko fonga pe ta ai aku ke mama hi ke la unga pa ke fra hu mai ko ha to la unga fa matala i mai fa o mai e mo mape fa matala mai o hinga o lo to mama hi nga hi ko no ko ke fa matala i pe fa ri va nga we ki ai e va la unga ko e pot nga ko va fo o wen pe ko la unga ko ni ra ka pe ke si o pa to fra ho ko te nga we ka ko tu e la pa to ko ni ke fra le i lo to ka pa we fra hu mai ho ki to hi fra hu mai mo mape tala mai o hinga ke mama hi Bueno, estás ahí a headline de Maro de Day. Nada más. Tío, kata fa mo more, ku ki se hui pe o ata tau ke se hui ko na pai sone ki tita nai ke ko nga api ko ya ku tofi pe to ai ki ko nga. Hange ko na mo fa patala ko ki ai. Ta ko se wi aku ya. Se ka pa ko nga ke ko palani ke fai ai api ba malai ba inga pe ko ha fai toka pe ha ai ke langa ho ka pe se ka pa ko ha ko api ko ai ke langa ko ai ke ba he o ku pipi ki pe ya ke kolo ya ni esto fai ha to ha foi konga o fai e ko i mi a kona ku funa e fai no to ko i konga ke tu kwai ai ke mala e ko holo ko ya be malo apito e fego di pa mahu inga ia ke fai hano tala noa ia e hange ko fego ko ni pa mahu inga ke fai hano tala noa ko to ko ha ki konga e ua me a apito ku hau ko vi maui ko whakaukau peia i he tūkunga e taimi ko ia, whikau aki mo i ngai fuawhatongia ko whai kau ik minista, o nau whai e whakaukau ko eni ko no tō hakonga, e ua me ngai api ko vai, ko i sio whaki unga ki ngai whatongia hangi ko e holo whakakoro, pe ko e malai wa inga, pe ko e whai toka. Ka kuki kai ke tuku ai, ai hangi ko e whakako whai, kai ke tuku ai, ai to hau pe me tala e to ta mau api o to ko le pe ke minista fata tau ke to la hu family ka ta ki mo tu mai ko tu ko ngai fe mai no aki e va ko e to ta mau api pe mo e minista fo no ko tu pe e te lava pe o to fa ka tu o ai tu uni o ku fai o ai pe o hingarei ki e tau ko na e fa ko minista o to mai ko ngai wa ko to no i he potunga ue ko kai fe motikirea ave ke hano ngai tau mua kai tamita tau pe hangi ko ngai api ku hoko me ko ni ka pau ia hanga hi konga o te ke ala te potunga ue fa ngau ki o ku ke hi to tonu pe e ma api ke na u kore ke minista fo noa ko family aku ko ke tofu tu ku mai mo ko konga ko anga pe ia o e tau wakai atu ki he tunga ko o fa ko ke fatongia ka koe tari mo e whahoko koe ngai ngawe o kui ek mi safo nua pe ia pe amone tūtūni. Ka tau tare rewa telefoni ko ni e. Poga mai ni Maro de Day. Iyo, mare. Ata koe ki se hui pe ia koe au inga ia pe he foi po kamera mo fai ki mua na hotu kanonga pe ne po a tuku pakaholo. Ane pe he romatala e kangotama ne romatala. I he keiko iei ko ha ai osi ko e ea. Koe mate ka ia ne whanau. Koe ea hono hoko. Te osi ko ia koe te aha ea ia. Ai koe fe fine rewa. Koe ku whakaukau e pe hui mahoinga ia. I ko fe fine ko ni hono tolu ai ko a e pa. Te intai tolo e fine ene whanau. Koe ko fine o mau api. Mahino pe o e mau api.
Ako te ui, o whanau koko e whewhine. E te nau intai tolo, pai nau tō tonu ki he tuku whakaholo. Inga koke ko tofia no pere, o iai keisi koe ni. Ta koe anga o whakahe ke i alu nei ki ha, poha, te koe whanau ia e whewhine. Ai koe lahi taha ia, toko, lahi ia he ongo ua tangata. Koe whehui pē kai moha ki tāri e hui kātai. Malo apito e whehui koe ni paku kai tupe boia ki whaet moha ki tāri pē ki e whehui koe ni. Koe hango e whaho a ka paurewa ko wakai hifo o e tuku whaholo o koe ke to iaha taha ia e iaha ne tau tonu ki he kere koe toi pē e whanau whewhine. Pea koe whanau whewhine koe niku nau maari pea ku iai nau whanau. Koe tari koe ki ho whehu i, pea ku iai ha whainga maari e whanau. Koe na e mwhine mātua whewhine. Io, koe te tuko ia, koe te taimi koe ose koe tuku whahoro. O ku atare vaia ki a taha, kene eke. Koe tari koe ki ai, io, ko whehu i, io, o ku iai a taha ho e whanau koe e whini mātua whewhine. Ke nau eke. Ka ko pau ke nau te fou na tolu i hala whanonga ke. Ko pau ke nau o ke e matofia o kore me ai. Hange ko tutuni ko e la oia o e liriu o ku liriu pe ia mātuunga i he whamatala whaka ea. E ea koe ke api. Ko ne taimi ko aru ko motuhia ko e laine ea. Ko pau reo ke tau te whoke o kamata fo. Ko tau o kore ke matofia ke ne whake mai api. Kete ki tato. Aia koe ne tawha koe ke hui whawhine, o kuia hangoe whamatala ko whaia ne Polokalama, o kuia hio nau whainga maari e koe whakahuitou, ia whainga maari e koe whakatamai mate, ka pauti ke maari, pia kuia e mea koe whakatala siti. Koe ne osi pe koe e whainga maari e koe he hui whawhine. Koe konga rewa hoko atu ki ai, e motu huia, ka ko pau ke mo fōu mo tolu, i hala whanonga koe toi ke o kore, ki e matofia, ke whainasi, homo whanau. Marape ko tari atu ke whehui. Laine e na wataha wahi wauno, walwano wataha wahi wauno. Whitwhito noa wano nima wanoa, koe tau whanongai ni he programa, pia mo e potunga ue savea, ngā ue parani kolo, mo e ngahi kolo whae natula, i he tau kau whataha, i he ngaro ea. Tau tadi e lewa telefoni ko ni, malo rei. Malo rei. Io malo e tau te mai te sin, ka mo mo kau ki whae ke atu. Malo. Ne a whera ave i pa mo e talasiti. Koe ki api tu haure, mate toko tahai wea, pea i kai haea. Pea hangarewa he whamiri, o gagoto take talasiti pea e ki motu alahi pe he e whanau ai whit mātua whiwhite. Talasiti a tau rahi, o vai tau tongo fū. Pea koe ki motu a koe ne talasiti ai walu e ki bōri. O ne whoki mai ki whai halau ke ta, mea posi ni riu e api e sto e talasiti a me iai, koe ki ne koe ki ai. Koe ai ha toko di mai whamone more. Koe ha kai me whai. Malo apito e whehu koe ni pia ku koe na tula koe oho whehu i na ke pehe koe i kai ha ea ka koe whanau e whitimotu a whewhine koe nei whatalasiti o ku whanau ke whehu i o koe ke utui ki ai he kai ke malawa ke whatalasiti ha tama ha whewhine ia koloa ia kere tu whahoro. Koe mahalo koe uhinga pe ia koe pena e whai he ofisi ai whatalasiti koe nāpe o hata whituke. He ka pauna le sita e whatalasiti i e potunga ue koe toki toa ki pe ha tohi mai o kore e toko tahana ne whai whatalasiti ke tukua ngea mua e talasiti ka talafo. Ko tui mahalo koe uhinga e koe ho mo toi wakai mai ke potunga ue ko fua ke abia mai tamake he. Ko tui na mo fai petala noa i tua o pehena e whakatalasiti ka he tui e motuani
na kai ke lava whakatala si tia ko ia. Maha pe kou tari atu pe mahalo e whiu i koe ni. CEO, na te ha... Ok. A taha lai nei ia, wa taha wahi wao no. Walwan wa taha wahi wao no. Maro de rei. Mega Morgan. Maro lava. I fai di pegua. Koe api. Whamore more, ki tuku hifo peho re ti o ke ongore rei mai ho whehu i kataki. Ia, mani. Maro. Ia. Koe api, koe ki maupuro le kita ki mui e la hoi tahi wawa nopu ko ki mua hai pi mui. Koe e api e kai e tata. Pea hatu ko toko atu ki tofi mui ni tamai ko sto e tolu ia. Kai pe valu. Koe foi tau koe ana e ki iu kai fua ia ia. Koe toko koe toko e hai. Koe tofi anō pera. Mane? Io. Maro au pito e whiu ni pa koutui o ku ulahi a pito pe e ngahi mea pēno ku hoko i e ngā ue. E koe ngahi api koe nei resi sita ki mua hi e taiwa ua fitu. O ku kei hoko ka pau ku ho whai peo no ririu hoko ea e kei tūma au peo no eria. Pea ka pau nei ai ha api e nei resi sita mai ki mui e taiwa ua fitu. O i kai ke iahe hano e ria, ka e toki whai hono fua o na ia o iloi ku e ka ia e tāta. Ko e mea pe alo e whai ki ai ko hono fua ki atu pe e fui e kai walo. Whatatau ki e lao ko ni koe aptuku hau, fui te au e taha, pa koe toinga koe e kai tolu e whokire waia ki mautofia. Wairo taha he laine, maro rei. Iyo, maro e tawa. Maro. Iyo, kata kuvi whatano atu ke pointa tau ke wena, koe ke tano. Ke api tuku hau koe di kou bei mau tofi, Koe, te he whaka ina e tari wheu i, o ku whai tūtu ni pe minista ia. Ki he konga koe na ku to o hoko koe konga mala e te koe hae. O ku te behe tari asione, o koe koha lao. A koe wheu i hanu whakarewere wa pehe ai e whai tūtu ni e minista. Malo apito e whiu koe ni pia ko tui pe koe utau hoat ta tau pe i he tūnga koe ni. Ka koe hui koe whonga ngā ue ia. Nā ngā ue a ki he minista koe ne whahoko ke kau mau api. Ke tuku mai maha konga. Koe si o whaki pe ke anga o anga e nofo. O kai koe to'o koe ia ke ha tau mua ke. Ka koe to'o pe koe tau mua pe kuinga ke tau koni. Ke anga koe whanofo nofo i whitu koe ia. Ka koe mea pango ku whahoko e paloparema koe ni o ware pe ku tu whatonga ia ke e mau api ia ku resita e ko ngā ia. Ko tui he kai ke te lawa ui o te whamatala i e tawhako ia. Ngā koe tūtu o nia ai minista whanua. Koe mea pe koe ku o whai ki mautore he potu ngā ue. Ke hoko koe e ngai tūtu uni ko whai he minista whanua. Hange koe kore koe i nasi koe ni. Tonu rewa ke ngā ue rewa e kautaki. Whai mo whao hape pa kabineti whai mo whahu, ti krea, ke mahino ku malu, ke ua te lava o whaha whoaki ai. Mahawe koutari at pe malo o whiu, malo pito. Pora mai mo e wang fitu poine ni mai whai ma, potu ngā ue savea, whanua mga koloa whai natura. Malo re rei. Whamoe more, te whenga mai pe. Ua taha wahi wauno, wanwanu ua taha wahi wauno, mo fitu noa walu ni maua noa. Malo si yo. Sai beka tau tari e pe whiu koe ni. Tau tari e pe telefoni koe ni, malo re rei. Iyo, malo tau mai pepini o te ki whiu pe no noa. Ka malo atu ki a sione, me pa pe a tanea, si yo, e ngai tari whiu i. Ka kou te hoko pe whiu tari whaka mui mui. E pe whoki sione, ko e whai tutun pe e minista. Pea ke tuai, ngā ue, potu ngā ue, ke whai mo whao ha pepa. Aia ko ho uinga, e whao e pepa tae whakarao, ke hoko tae ngā ue, e potu ngā ue.
ko ia be mau malo pito se le tala noa fi ko ni ko ta be foki ai fonga nga we ko tai bine ko fonga nga ko to ni o he loto pe I he lao o ia ngai tutu ni nga we pe fai fatongi ai potu nga we te wharata ke ni o ia ngai tutu ni nga we ki he talapi ko pau ke whafono ni talapi alo moe ke mautofia foki mai ai ko ngai kai ngā ue ko ia ko pau reo ke whakakata ngai ngā ue ko ia kai lawa rewa o le sita e api ko e whikawa ki koe mai fui ngā ue ko ini kututu ne minister whanua ko rea ke ngai mau api tō mai moe fui pole tau noa e ua ke tuku pe ia ko ngā ue o whi mau he ki atakai ko ia o whanga ke nau nofo ko kore ko ia mo ngau ko ia ko ki whakalao o ko pe ko e ta no o tai whakalao ko pe au ta no ko ngau ko ni whakalao pe o wharatau ki mawhai ko whake ko ni stuto ne ke Gustavo noa ko ia te ne whai whanofonof oe ki ke kere whanua pa ko ngau ko Gustavo noa o ki malu pe e lao o wharatau ki ne whauto uta mo ne ngā ue, ngā pē koe kakai whanua. Koe hoko koe ngai palo parema koe. O koe ke tae whakalao ia. Ko pau pē, ke whanonga pē e whai tūtūni, e whakalao. Koe taimi koe ngā hoko pai e mea koe. Ka pau koe toi whake minsta o ke whakalao pē ia. Ka koe mea pē ke maluange koe, ai tūtūni, uhinga koe ono o mai, kange whahoa ko whai. Koe ngā ue si o whaoha pepa. Ti rea mo malui ai kore nei fai mi sta fonua o inga ko o ha ko fai ka fonua te tali mo tana ke te ke se hui ko ni ku o mai ko se ne mo se ne fifita on be la ko se ne le ku fa la ka to mai ngai me ko ni e ku ma fai be minister ke ne fa no fo ne la biga se ne le ki ai anga ko no fo yo no tofi ko ha up to how ko te whaimea koe tāna ke te ki te whakaunga tu pe mea nei whakamatara senere ki o kwhai pe a wheloto aki ai mau api pe a mo minister whanua ki ngai eria ke tō ko makatunga I he taumua ki mea whakakolo pe ko mea whakatokola pe I he ne pe I he wheloto ko ia o kwhai ai koe ai fo I whakanofo whi eria ko ia ko whi eria ia ki ha kia mea whakatokolahi pe whakakolo. Aia koe mawhai o ki ai, pa nei whai mo whi mahino aki mo mau api, e tō o whi eria koe ki he. Koe mamahi au tō ki hau he taimi ko o kuhake ko hatoko tahaya pe nei humi whi. Aia kuhinga koe si one, o pau ke ai mau ki tutuni ngā aue, ki whai mo whakakato pe, I he taimi pe ko tāri he minister, ko ki whai api koe ni mo whelo toi mo mau api, e tōku ia ki ha mea whakatokolahi, pe aku alu reo mono ki pepa whanongonongo, ko eria ko ni, eria whakatokolah pe ia, pa ike ke whoake ka ta. Ai ko mamahi aku hau ia, I osko hono whoake. Wada taha he laine programa e mano de rei. Mano de rei. Whamai more ni koe ni ku ikai ke tānoa mai ki he programa, koe whaamu ke tūmaha o whehui. Ke lawa o tāri ato. Mano re rei. Matarau. Matama. Ia, ko ki whewai mai pe au ia I mea nau au sia e whatau aki. Koe api koe ni koe atu hau motua e koe motua. Nga nevi maui. Pea o se nevi maui pea I loia no I la motu. Nai kau no I ngoa nai e he Lisbing mau. Ale la mutu ko ya o ai ne loe mandu ko whakalao ia o se hiko no ana e mau. Eke. Na iku o whakatawa ki ko gawe motua. Pea atu ko tamasawe ai ko ke whake tuki. O se fo ke makai ai. E whatotolo ia ke apia sakona silisisita pia masi. Mato tano mo motua.
tamai motua ia na ke le ilo ia mea kona e wha noi la motu kai ke na u whenga aru ke la motu ko nina e nofu i wawa ma whetara ko mata no o malewa he i la motu ko ni ai mea kona te whai eu tangre ke atunga e whenga o toa ia ai se ni tike kumea kano pare paku hapa ko ni poko ki rongo pe au ke uto e aroe pe launga kata ka koe ngai mea whuki uhoko koe ngai whenga pe he oro ngai api. O koutu koe whainga uhinga pe he nei te whaafoka teni i he ia ke minista o i ko hanga minista e kua ke ngahi panki konga pe he na kou la he launga koe mea. A wau ke anu kou keisio sio pe au te piki te aroa eke ke motua se kou ngai ko yo pe te ba uia au malo e fai pro karama ia malo pito tamai ko ni ke ko fa ko fai ko toko ni atu pe ko ngai i fie ma ofa kere ko pau ta hape ai potunga we ke me mai ki ai ma o ngai fa matala to tonu ko ngai fa matala ko fika mo e fatau o mama fa apito ia i lao kere o ku kai ke ngofua e whakatau ka ke tau tau pe hange ko whaoa o ku tau ha ko tau pe ke mau ha kon kere ka ko tui ko e whare i to tonu pe ao me hange ke potunga ue tau te whito ki ngai whimau api ku whimau ke tau o kore ha api ki ngai api watata apito kai ke ia palo pare mai Koko tu pe ke tari koe ke wheui a sentara noa. Ke mea i pe ka kai e whanua. Koe taimi pe koe o ku wei mau e koe mo moi. Ai ngahi api ke whai e whuaki. Ai koe taha pi e a rea koe whai e mau api. Whai taha mo i ki minista whanua. Tau te whito ke tau whia pureanga. Koe na taimu na tala noa ai ku iei e ngo ma whai e uai. Koe ma whai e ki minista whanua. Koe ma whai e mau api. Koe taimi kou tuange mai e koe he mau api hono mawhai. O puke he minista whanua, ai mawhai ke ne whuaki. Pea koe huinga e koe, o ku otoi ku palanisi pe o ngā ue, e ngā ue koe nuku whao. Whao koe ke minista whanua. Pako otoi mahalo koe ka mea ini ke whamana mana. Ka kou hinga, ke mea ipe he kakai whanua, koe ne tuange pe koe he mau api, ono api, o ku i he minista whanua arewa ke ne whuaki. Pea koe ne whuaki, i hingoa ku o mai he mau api, pe ko ne whakara mata. Pau kere wake iai na whelo toi, ko tui mahalo ko me e na anga ofa inga i mau api, atu ki konga ua koe ka ke ofa mua, whaki mai, whatatau ki kore ku whai. Ko tui me mahalo, ko e whonga ngā ue pe ia, pa ko tui me ko toko dan, ki whamarala e whiui, ko whai mai whiawhi, malo. CEO? Ia, malo ko te ngai tari e ke whehu ko osi au mai ki taimini, ko whaatisi ane. Mea nau whea lawe au ki ai nai ko whehu i koe ai whika walu, ko e whikau aki moe api kolo, o ku vahe, pe ko hame o ku toi toa ai e konga ni api kolo. Ka e tau tari whehu ko nika te hoka tu tānoa. Maro re. Ka hoka te pe tānoa. Ko e anga koe tau langa kolo mo e vahe api o ku tau nofa tatu tokan ke tu wha pa langa tau api nofa anga. Ka koe ngai whakapalani kolo, pau pe ki ai ki foi eria ke hangi haki foi eria o tau ki maana vai. E a koe koutu koe makatuunga e whaitutuni a mista e aho koe ni nani whakako whaitutuni ke a foi eria maana vai kolo pe koa malai wa inga, ki wa inga kolo ta fa tonga i nga area nu si ta tonga ni taimi ko nga area ke o ta fa na o malo lo ai pe ko mala e ko pe ko ha nga hinga ke ta os fa ta no ke ai ka ku hinga pe he ai fa ka administra ke malu i fa area ko ya mo hoko ya ko tarifaki ke nga i mia fa ka ko firma ka ko nga area ata ke va inga fa na si ya pito ta ku kau e vai ngai to kon ke tup lekina e na atamai e na ola ke margo hinga pie ta ku tana ke tari e fihu ku ya pai ne na ko fai ka mari pe
Wai lo taha o whekau mai ke programa. Malo de rei. Malo de rei. Io mare ko mo le mo o ki yo at. Malo. Fa ke be me ke kore ko fai toka ke tu o to api. Ke to fa mai mo ai. Hala ke ko fi ba wi fai toka. Ke tu o ko api tu hau. Malo. Ia malo api to ke tamai ko ni ko fonga ko ki ai ko papi ke fai e tohi ki ni sta fonua. Pa ku ia leva e ngai ki kupe kau aki e ngawe o pau ke te ia me ngai tohi me ia. Ko ia pau ke fa ho mai me tohi me pot ngai mo ui. Ia ai tohi me pa ke fai mai le mo ko me tohi ke mi sta fonua o fai mai e kore. Pe to ki fai matunga mai ha tu ne mi sta fonua o fa tau ki ngai li poti ko mai me ngai kupe kau aki. Winga ke fata ki fai toka. Ka ku whekau aki tapo taha pe ko pot ngai mowi. E wak whai kia he o kore. Pe toki whakahoko mare ke minista whanua ke whai tutun whakaos. O tui koe tau taimi e tau toru ko kakatoi ka ko wakai atu peu ke whaata mai pesi o pe mo e toko ni. Na ko ke peha ni hihena te peha mo whanki whehu. Tēnā pūre peke tau taimi he whia whini ke taimi ka kātua e tau tala noa. Maro re rei. Ia, mare, mare keu ki kaunga kaua te tau kōkua mai e whia whini. Maro. Ia. Koe, mana e tau le whengat ki o mau e whenga maari, so ki mau ni ki whenga maari. Koe pehu ia ko mo whie ui ilo. Ke taimi kon koe tau peka pako e tamai mau api. Ai ko au ke poha ia. Ia, une ki mau pia ngofua ki ne tape ku lopare re ia ka sta pa nau ki ne hanga ia ri ia pi ia. Ko tai mi ko ma lo ai na mau te ko te mo ka mata. Tai mi ma lo ai tang dai ki te mau pe ngofua e poha ki alo ri ri wa pi ki. Ka ke unga ke ku ha ki ai ko ri ri ko ia ia. O te ki ne mau ia ngofua tape ki ne lava vai vai pe pi. Ai ko mai ne tamai ko nga ko ke si ia api si ko ni e to ta ha pensani ai ko fi i lo ke ta pa ki ko ia pe ku to ia mo ko nga ko tu ke mo hanga si o ke la ko ia ke te fareri ai nga la ko ia ni tu pe he ai ka pa ko fo ha ia e ko ia ni mau inga na ia ku ta pe ki pure pe tamai ke ki ke o ne li se ia api ke ta pe ke si ka to lu ke ko ta hin ai api ko te ko ni ma lo pa ke ala tu ko ia riri mai api ki ai. O wi o tu ia o kena na pasi le ngai tu ko ai whakarea ko ia o pure ki ai. Ai ko ni ata na riri o mai ki ai ka te kia ne ngopua nai ki ne ke tofi api ki ne vai vai atu ani. Ko ngau ki se hita o iri si ia e risi ko ene tamai. Ko iki se hui ko pai pa ko nga pe taha pe te mo te lava fa o ka mo lao. Ke lava ke me ngo pe tapu e whatau api au whare api o pihe koe ofa anko e ofa mo sio ke tai mine o hoki e kausia ina ngai api ke he o tau kāinga pia mao ke te ngai mahu inga ke ia ngau mahu inga toki lalo e ngau mahu inga toki o kore e ke mo lava whau ka whainga lao ke ia ka whaingari miti e tuaisi o api o na toi kolo wai ko ngā ke tau sio ke maanga mo igo tau kakai ni me ko e wahi tau kakai ke ki ma mui na wala reba ke na kere o tuku atu ke tau kai nga muri ko na ko ngo fiti u iti ma malo pito to wa ko ni fe fin pa ko lo to pa ke utalia pa uia e fe u waki pa ko ke si o ke de to italia te fikawa ko ta no ko ke ma fai ko e mau api hange ko e whahoa ko tu pe malo ko tonu pe ho whakarea au ia. Ko e tabi ko o whake api o nofo i he tangata iki. Ko e mawhai ko ke kere ko e tangata iki pe ia. O e ne hanga o wahe o hange ko whahoa ko ke whai. Ko ne loto ia ke lisi ki ono o whiwhine. Pe ko e lisi pe ka ano whoha. Ko e tabi ko whai ko he mau api e ngau e ko ia. O koe ki kau kia e a ia. He koe whanonga pe ia i loto pe ia he whaamiri.
ai aku loto pe ke lis ke tai ne pa ku ne loto pe ke lis te konga ko ke te hina ko ho te hina pa ka ko te mi ko e pe ki e ko ai mawapi ko ngau e le vai ai ea ke hau o li liu e api ki ai pe ko te mi ko li liu ko e api pe ko pau le ke fai li liu le mo lisi o lisi atu ka ko ko te mi ko e o ia pe ho ma fai ki ai te mo li liu at ko lisi ka ko pe ko ha to tongi ko ko e to tongi ai o fata tau ki harea ko dai fai ho tang dai ki mo ko tu ve fine mo te ina ko ho ha ku ke fai hange o ku ke kau ke fu mahu inga ea o mahu inga ea ia he ku alua e tu whaolo pe taimi da tau pe ka ko mahu inga taha ai tala noa fe mau au pito pe ai tala noa ko e family ke na fe mai noa ke ka ba ia foha ia o ku tupu ha ke ia o ku whaware vare mahalo ko tau po taha pe e whaka ko e tamai neong ke te lava ia o fai ha tua kore ke momoi ko taimi ke momoi te ke una tulewa e ia involve loto i he ngau e ko ia ko mea pe te ne fai ko kore ake ne lisi ke a aia ki tue fide pe a lisi ke toko te hina i hanga hi tau lahi kai lava peke nau ke inofo pe ko ngapi aia ko e anga pe e whakataataka ko e mahu inga unu e family o tala noa ko mea pe e morumalu e koe mo ke mahu inga ea i e tala noa e loto whare family tua tu si oke whamala apito ki he tangata koe ni ne o mai e whehui mahu inga ki whitau ke ake e mahu inga ko ia kere o la vai o tō maari e whahinga pe ke fu mau ha mea whahinga ka koe moni ho la veo ton pe ki ai ha lao pako o svai pe ono fatfato ki lao whakaanganga ki ono whakamahu inga i koe kere i whakapaanga ko inga ke whai me ai ngā aue me talano e kakai mo e kau nau tolukung na whe mau koe ki ngau e ake o nau api piko no whonua i o nau ngahi api pea ko tui ko mua whahinga whaunga e lawai ke tuputupu le kina ai ki nau tolukung whai whakawhitong paanga e nau api ko inga ke kumiha nau mo ui pea ke nau mao nau mo ui pa ki tolonga ai ko e ngau ko lo tonga fatu pea ko tui pe te mo popo mai he time whai ai ko no tālanga ai ko inga ko ne whakapas pe ia e arewa mahu inga to tonu o kere i e wheitu makatunga e wheitu tu ai ko pea mangahi lang whakalakalaka pea ko tui te tau alu rewa ka tunga ta o ke tau to e mamahi anga e tau no fo ka tau tupu le kina whakalukfua pe i e kolo Wale uto e whātā mai pēsi o te hawhehui, ko whi taha koe ni hū mai lai ne e whaosea kia e tau programa i he whiawhini. Io, ko e tau whehui e ni. Malore rei. Io, kata koe ki kawa te programa. Malo. Io, katau e ia hata tene toa makatuki api o te unua ki koe haa uku hia ia koe osmaini ni koe hia unga koe hafe matau te a whai ki ai kapau e. Malo apito e whihui koe ni oku moni apito koe hia ia. Oku tu e hia koe ni e lao hia. Mahalo pe koe kupu te au walu wha. Pe koe te au walua. Oku ne talamai ai ka hata haku ne toi ngā unu. Pe we i ha maka tuki pe koe mare ei pe. Maka tuki ai fuasavea. Pe oku mo ua ia kei te laka ngai populai mai ntaha ua. Koe ke hata tong paanga. Ka koe ngau koe whai. Ko pau ke ate sa vea o wakai, pe mo oni ai more ai maka, mo ne ngā unu, pa whai pe mo ki whakatatolo. Ka koe mauri pōti, whakahau koe ke whakamau anga, whakafou he office koe ai te engineere, pe tuk whai tutule whakamau anga ki toko taha koe ni whakahau koe ai mau. Pera o ka pau ki ai peha ngahi api kua wei, pe mo umai ripoti, ai mai mo ngahi lai ata, ka lava ngā ue ke punga sa vea ke tau kamata whakamana vai, ai kupulao ko ni he plahi aputa ngai makasavea ku mau mo puli pe hoko ai fito ke aki ai kau mau api anga nau nofo
ko ngā koe puria koe ngai maka mauinga koe ni. Koe whatu pēha maka sawea, koe maka whakalao ia, pēha ku maka tuunga mea ai whaitutun whakalao ai whakamauanga, pēha ihene more o ki hanga koe to'o, ai koloa whakalao ai pureanga. Mahalo kone kakato ia e tau Polokalama, ko whakamalo lahi atu ai. Ngai whehui kua lava tuku mai, ko wa upe ke whehui i tānima, ko o mai mo e ongo kaunanga e toko ua, whamalo atu he kau mai ke tau tālanga. Pea ku waipe amanaki na e tari rere atu peho mo ngai whehui, pakai pea ngai tari u keike fu malala whewhe, a tā peke mo te kau mai ke Polokalama, pe ko te autono anki ofisi ke whaihano tālanga. Eko ngā himea mahuinga kore whaikai tala noa koe aho ni, ko e hoko ea, ma ngai to tonu ko ea ai witou, pe ke ngai ea, taim ko kurisi ahi tangata iki e api, pe mo mea mahuinga kone whamahuinga e tau kere kere. Ko mea te tau unga unu ki ai, whamahuinga e tau kere kere, ka e lava ke mau hatau mo ui e kau mau api, me hi hono whakawhetongi paanga koe e tau kere kere, pa tukutupu le kina e. Mahalo ko e whakamapopo pensione kai tuku atu ki te whakaose pita Polokalama. Palo apito Daniela pe koutui ku whawewhia honi koe lahi a ngai whehui, pe koutui mahalo ku toka ngai kina mai ka kai whanua e Polokalama, pe kou whatawangi pe e Daniela ka ma e whamalo ia e whare whamawholarea ko ngā koe autaki. Ai whamatala ko whaia potunga oi ki kai whanua, whatawangi pe ki tō nia mwoto e o tua, ngai whatangia koto pe o tō whahau koe whanua malo apito. Ne mo mea mai ki he tau Polokalama i he retio mo e Facebook a potunga o e whanua savea mo ngai koroa whae na tulasi o Daniela Kola mo e toko ni Sionereki. Ia i amanaki ne au takirerei antu pe aku kei whainga maari e pe tau Polokalama a te aha whia mau e CEO pe mo e toko ni kei whainga maari e pe tau retio mo tau pes Facebook a ke whahoko e ngai whire o ngā ki koe ni i he ngano ea. Tara mono atu me whare ni ki maua pepe ki Minister mo hoko te ngā mo whahoko me i he tau potunga awe. Ka tau tok whilongwaki.